soifua whatalwhatu I telefon mai Australia de Radio Samoa. Ua tau whai mata I tuhuma le tō tele lau whaasararau I Australia nei nisi o mata upu tāua o whawhonga ina I rea soe de ACCC le ofisa rea Australia baba ia ni whaasea mani tūlanga e a apiai au unanga I rea tunu. Ma rea atu ina atu tū la whono ni mata upu e au fiai supermarketi te tele lua I Australia. O lo fitaua ina le ACCC, o le company ma le Woolworths ma le Coles, o la whaasasea la paanga po tangata whaatau, I nisi o pa ua le tau o le whaitau sera o loa. Wa mai le ACCC o supermarketi mai e lua, na si tia tau o la o loa, ai titi mai pea ma le 75%, whai mai a mai asina taimi, e si tia ai tau o ia o loa, o na toi tu wina nei se vaenga o lo tau o lo whaia iai se whaapitoa e pa ua I le tau. No winga lai te tau na whai tia atu loa la le tau e whaatau waidea o loa I le temidea e fua I le pau sa whai roa mua. Ta ue le ACCC e leo le tūranga lea na iai. No winga la o lo o whaatau wai ne tere o nei o loa I tau o lo o mau wai le whaitau miliona o tupe mama a ia pisinisi. Whai mai le ACCC e teletonu o lo o whaasasea I e supermarketi ia e lua tangata whaatau I winga I discounts po pa ua tau o loa. Mai se pepa o whaamtalanga mai le Woolworths o whaenuai ua ta ua le a whaawau peo na whaso tai ma le ACCC le mata upule nei pe tai o Coles ua whaenuai se pepa o whaamtalanga o le aulato whina wina le mata upu le whaamsinonga. O le ACCC pe a whaumi o le Australian Competition and Consumer Commission. O le sofo I wa whatau wai fuafuanga mo le whaia o backburn, po le sunwina o tua wao I sini, ma vaenga lo o whaamata wane I nisi o whale Northern Beaches, ma le whai unga foi, mai le whai unga le maiaso. Wa lapta ia ia le vaenga le tine mule atunu o le awa ia asu, ma le manongi o la au susunu I le so, e le tau mate foi ma le aso atai ao. E o mai le teminei o lo iai se vaenga o le tonga wao I Northern Beaches, o lo o mu, ma lo ngā luei le tine mua tape. O le awha soro lava le whainga o backburn si e pe o na masani ai I le vai tau le nei o le tusanga. O isi vaenga o le aso o iai e au fiai Penrith ma se paka I Palm Beach, ma lo wha moe moe tine mui tūranga le lei ma talawhenga I o le tau, wha tinoa I a ngā nuenga. O le aso I sini e ruasul pitu tike wii bevela, ma e leo tele se la matianga ma le malo se le sabidi o lo angiangi le so, ia ma o lo whiololo lava tūnanga o le tau, e meise o lea whato ao o le spring, le tau tutongo ane o la au. E iei se ri ua mōria leo leo me le pone, peta ua inalo na whaasara lau o ni mea sa tapu ina po recordings, I le malaiva le le me le pone. Whai mai o le amatanga o le masina nei na whai aiso e suenga le Australian Federal Police I li poti e whatatau I se tangata o lo o whaalawlawengi ai le au unanga po le so tangata le tio I le malaiva lele. Pasu ni matau sanga o le tangata sa su e leo leo lo na whale I le tu I matu I se sa au me le pone ma maua iaini le tio ma masini pu e leo whaapea ma telefoni whi avea I lua o lo iaini whi au sa pu e na ai o Mayday messages e whaelo ai o lo iai se whaale tonu pe ua mana o mia se wheso soani. Wa mori ai nei rai mori anga e tolu, o le whaalawlawengi au whesota inga tau le tio ma le whaalele, ma a whai e whaamaunia mori anga e ono o atu le ruasfu fitu tau sanga e whale pui pui ai. Ta ue leo leo matua I onga onga I e tu inga ngai o inga, o na o le saunga le mua tangata e whaonga ina au unanga tau whaalele, ma o so se tasi e tau mawhai e lama tia le saunga le mu o le atunu ufe malanga ai, e ala ni awala tau whaasase, pe le whaatanga ina foi, e te tau na ave I le tū la whono. O le asoe tūra iai le o moria I le whamsinonga. O le mansion po se whale tele e u mia se tasi o ainga whai pisi nisi la wiloa Australia, o le atu ina I lunga le maketi le masina fou, ma le whamtalanga o le urua I whale lei me le pone, o le o aturo na tau I le se lau miliona pe siri atu foi. O le no fuanga au fiai ma le whale tele whai ngō le Craniana, ma e le whai tua tura ki me le pone, o le whale o le I whai pisi nisi o Sydney Maya, ma lona whale tua, na whaatawina e rafe se lau duas futasi. E sidia ma le tasi tesi ma le tasi hectares le tele, sidia ma le se lau tau sanga o mia pea le ainga, a o whaelo e maia, wo I le teimi e sa idi ai seisi o na pule fou. O le whale na fausia le afe se lau ma le tolu, ma toe redesign e maia le afe se lau ruaiba, ma le tau au pito mo lalo lo ofo I nai le maketi e se lau miliona.
Tala muni, o whamatala leo mai Perth o lato mawaina le tusa mara miliona o le tau o le aisa po le meth, mai se taavale na awhia se whalawalawa tau taavale, ma o lo tau fia se malo le malo i le wharamai. O le patia le Nine News o le malo le malo o awhia, na awhia i le whalawalawa i le whewhere aspirated taluai, a oanga i atu e whesanga i maleli i le mai Belmont, na ave na tusa taavale le Toyota Hilux, aina su e leo. Wai mai le ripoti o le ri e tolu sufitu tau sanga na i atu e whaoso le taavale ina ua lata atu leo ma awhia i roa ma le malo. Awe atu le wharamai malo i pere te minei e whasu rona tau sanga ma e whaistinga ina o na manuanga. Mo le ri ina sola ese na toe maua leo muri ane ina ua lavea le taavale na malanga atua i se no fuanga i le mamau ese. Whaia morianga matura i whamsinonga le asto anai ma ua tue tau whia nei e leo ma whaero mai o lātou awe sea mai le uto whala au whaasaina sa maua ilana taavale lea whai mai e o atu le tau i le miniona tā la au se tānia. Tala ia radio Samoa mo le amatanga le nei vai asa. Taula ia so usei le radio Samoa e le lei lau paanga ia so umalawa i taimi le lei ma taimi le anga le tau tua le na mo e la uo i le au wha apea ma le po le si ufofonga o Samoa tasi lima i watolu amo. Fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia i ai o te fia e whatalofa i ate oe mo folofa atu le nei fo ia fiafi o le aso ka fua a matanga o le vai aso ea ngā e o le tai ao i le ala usu fo o le atunu u tiu te mawhai walo filimba a lele ua ngā Gagaifo tō Faiva sa ngā pāti ai. Tō le whale o tō tai, ia ai lau sa Faiva o Samoa. Ma lo ngā lui, ma lo fo i le whatotoa mo le tau a tai, whamamua sa manuia le aso nafi, le aspa i o le tua, ia ma ulu whale fo i lana whanau, ia ma taleia, ia whai toto o malu tāpua i o le atunu. Ia, sa e roku lari, ia, e whesiri risi le roku risi le roku. Ia, au le nganga whaftai le atua. Te mailo soifua, ia, whapea fōi, ia se malosi o le au una nei, ia, whaatasi ei mo le uso a whaasa laule sunga lauli. Isaac Paunga, ia, le atua sa vea se yuli le nei, le ulua i li i Al Harrington tumanu vau le vea. Tātou toi whaafsanga i fo, ia, awangi e whai mai ki ngāo makari, ai mai e kia. Langa o tō wai na tusi tāru sanga i le pulenga. Wha mole pe ma whai o na whao popo nisi aso. Te anga o whai aku. O la whai isi ngarwe. Ia e le mwhai. Leo wa tali lo mana. Tali lo mana o le marosi o lo fia. Ata ma lo fia wawa ai mai. Ia te au i le aso. Ia le ala wasa ngā fua e tau i le asto nai. Ia le tua, awa noa le lei, e mawhai o na whaatino ai le tautua, i le pa ia ma le mamalu o Samoa i tawhai fi o le lalolanga. Ia me se fwoi le nei atunu o New Zealand wa avea mo mātou, mau tātou a inga lona lua. Ia vi ia lava le tua. Ia upu masani, le vāda nofa mo le tāwhatolu, pa ia ma mamalu wha ale malo, pa ia fwoi ma mamalu wha ale atunu ia ai matua le tu. Ia te utau mataula ia i ngā ruenga. Le au whai ngā ruenga to tofi le atua i whata whai taulanga e fia. Ia, whapena fo i o na whatalofa mo folofa. Ia te oe pēa whai whatoa e to ai taunu umailo sa. Mai Samoa, mai Hawaii, mai Australia, ma so se tafo le lalurangi ngau kouru whare mai ai i le whai totoa ai mangile nei. A wao i nale i le afo ina.
le tātou malai valele. So it's the exit and the entry point from anywhere else in the world. Welcome to the land of the long white cloud. Ya, le afu le tunu ua Māori, tangata whenua. Ya, awhiu mai e au te roa nei. Malole, malanga manuia, loutou lātou le tai, ma le lātou le ea, le lātou le ala. Ya, aftai le atua o te mai le whainga malanga, whelua i fo i maainga, o me maasani, nisi fo i o loo malanga mai ona o le motusi o le maftanga, ona ua wala au le tua, le usui o le fono, ma le tuua o le malo, ia suatu vai malu i puenga mawhana whanatu, ona o le atua o lona Faiva whaitu o tasi lea, ia awa fu, ele ia se poto, le se vave, le se scientisi po o se fua mai po ois tangata, na te whaia le Faiva le nā, na te au mai, wha moe ia te oe, ia ona toi whangu leo oe le tai au. Po mi ngoi lo vai makua. Whatalo whapitoa ia te utau, te māma tina mātua le tino, pele lava o tau i lo loto. Io, lenga e sa awola, peo no whao, sa awola whatasi ma papalu mea ue to ina ma olo mātutua o le mātou ainga. E ngata la inga o te mā, o le ainga whao tina. Au ta ngata e umi tele o lātou soifua. E umi lo lātou soifua. Ia, whaftai la i le tamai le langi. Ia, i le soifua matua o autou te mamtina matua le tunu. Mahota malawa, whapena fo i whale o tangata matutua. Ia, ai maise fo i o mauta ngase ti ngā anka o kole ki ngā inga o mai o le tino. Ia, ai o la le telefoni le siri iPhone le siko inga le siri o mako masoia. O le kalango mai le asape le fa malosi au ia te au ma ia lo fa tu te mai le langi ia ma pa iatu pa iane pa ifo yo to tino ia ma ave se ai ti nga o le tino au nga ia tongfitinga ali u te mai tai fo mai iata ba mai o le nei tunu e to ta wala to ile lo fa le tua ia ma ua le fa ma avenga ma toi fa fo si ale malos ma fa talo fa to la e di si o so yo le forma le pare meno lo malanga mai sa ili ngasing sa ili matangi fo i pe ona ia le fionga le foi pule le tofio le tu malo fa la lupo fui ono te nina Crichton fa talo fa tu ia te oe le foi pule mboe o so longa le ia le whaatafa ngase, ia male masi i mai o le whalasi ngata, ina ia maua, ia tongfitinga, ile nei atenu, whapena o malawa ia te uto uma. Whatalofa whapitoa i lunga o le tātou upenga te whailangi. Tātou Facebook page, Radio Samoa Live, ia whapea fo i tātou YouTube channel. Thank you for your support and pressing the like button and sharing our program all around the world. It's phenomenal and absolutely fantastic. You know, when you watch your show and people are sharing and commenting on those shows, thousands and thousands of people. And I want to thank you for that. Whafteitili lava, I loutou amana I o le polokalame. Awalanga fo o le Gagaifo o Faiva o le aso. O Faiva na o Samoa. Ioe, sa tuf si ai le li titai. Ia, o Faiva o le ngangau o le vau o le ngangae. O le whae e o le tai. O totonu o le ofisa. O le whale whai ngā luenga. O ngā luenga e whai I le vau. O ngā luenga e whai I le tai. O ngā luenga e whai I le vate tea. Ia, o tō Faiva umana o le sa tapua. Ia, mai ai uli atu ai. Ia mawhaiva o tau I atu nuu mamau. Malo ngā lue o a mailau atinae. Ioi, tele I lātou a whaia whaatua lātou atinae. Ia ma ngā lulue I lava a inga lātou ia. Dora's Market. O leu so ia tala My Taste of Samoa. Yasmin's Takeaway and Lunch I nai onehanga. Ia, whapena fo ia leu so ia. Talaitonga, ia masiona whale tua ma le ainga I nā Hayar Road I nā Three Kings, ia ma le lātou fo I tau tua, le whale tua
lo si o tua fine se fuiva malo na le ia ma le la fo I atina e o ofu o la ia ma le me fo le smoothie ia le na o le tatou wo se ele tatou whaasitilanga bua o tatou pisinisi ma company ia ana fo I mai lea maua le tatou avaloa tatou taladoa e le afionga e le li I Palestine sa Palestine o le uni la kapi a Samoa o kilani ma stasil ne uni e le ngata fo ina sa Palestine ai le neita mali I le fionga ia ai ulu potea John Roach le Otahuhu Rugby Football Club Samoa mo le I lalo le whaamalu o le New Zealand rugby mai o le vaenga le na lea sa mawhai o na tapu e ai ia soifuanga tautua ta alo o le tele o alo mata mawhanau o le atunuu. Ia mahanga ia tuwa I le tātou au o le manu Samoa. Nisi na o lava I au te telea a le lalulangi e pei o New Zealand All Blacks. O le au o le Wallapi. Le Wallapi po le Kenkalu a Australia. Nisi na o ia tunu mamao ia pani ia o le Northern Tour nasa masana whai vo ele tātou au la kapia le manu Samoa e anga I le istete I matu ia mamau ia malatou kon kalate ai mafua mai I le vaipuna le Samoa Auckland Rugby ia ma le Otahuhu Rugby Football Club I le tele o tau sanga ua tonai. Ala tātou wola I le tātou talano mua I le round 7. Ioi. Tāmiru sanga lona fitu le nei o lo o iai ia le NPC po le Bunnings Warehouse NPC round 7. Ia le lau o tau no mai ia tātou whai unga I o tālonga pe o na iai le whetawinga Waikato ma le Tasman manu malo ia le Tasman le o lo nofo nel talita le Ranfully Shield ia vai o lo mo se te me mua le la o ta longa le Tasman pingi ma Magpies ia Hawke's Bay se ile talita to fitau I ma Wellington le vaso no te nei to tu maulu talita to fitau I lo ma Waikato mau fo le talita to tele Samoa lo alalam papa au manga lulu I na Blenheim I le talonga le vao manua tu ma Otago na matua fa mo ai Waikat Otago ia le au manua tu tele tamait Samoa le leio lo ta alo umai au umane luas fumba le valo Otago I le sefulu le au manua tu le talonga au kilani ma Southland na malo ai ia au kilani le luas fumba le fitu ai I le sefulu maleiva. Talonga Bay of Plenty, ma Canterbury, ia leila le mo malaya o ia talonga na o le lava maka. Northland and Harbour, ia va tua I fa mo lava Northland ia Harbour, North Harbour. Il fa suma fitu ai I le lua sefulu malefa. Talonga fa va malo. O le International Rugby, na fitau I Argentina, ma le aua South Africa, vai ka aluango sa Argentina. O kasile au langa polo fesa kele, they're professional dirty players. Kua siampingi lan mo ka aluango kankangi. Argentina, on the last moment, luas fulmaliva, ile South Africa, luas fulmalivalu. Tātou se e maila ile le Bledisloe Cup, ma le o toi maufo le Bledisloe Cup, ia New Zealand, All Blacks 31-28, mo listau sanga atoa lava, ia ua. Manu Samoa, ia, tālonga whawao malo nei, o le Pacific Cup, National Cup, ia le ala, o le ai murimuri, o le score murimuri, ale na moa I Samoa. The last minute try winner, unexpectedly, mo waila yo ais fumal valu al Manu Samoa. Ia ma USA se fulma le tolu tarunga na fia I le fai unga le vaso nei I nai Osaka, Japan.
ia mana tua fo ilena le vatu nei tata Japan ia tātou le fast full mariva ia se tātou whaatalitali lupe maunu ia o ai ia ni au to sau mai I le vale mafiti matonga ia o le anga I le quarter final and the semi final ia lena ona tātou se mai la ia lea o nisi nei o I unga o ta longa lea na whaatino nei o le tamusanga la kapi au ki lani Samoa tātou whai unga nei o taunu mai o le pool A na ta aloi mo taa masatawa manu malo mo taa luas fulma leono ai I le luas fulma tasi ai satawa o na se e mai lea I le taalonga sale I moa ma blaki vaiala tolus ful valu sale moa luas fulma le fa ia ai na to lalo ai ia le tatu au a blaki vaiala ele talonga le vao vai moso maloli ina malo o le ai na tusa ai le vela tele le talonga le vai moso luas fulma lua lauli lua se fulu ma le lua le I ta alo ia le au le United Brothers malo lo le ta milusanga le ona se e mai le pool B o le talonga le vao iva ma vailele manu malo vailele luas fulma le iva ai I le luas fulma le lua iva o le talonga le urumuenga tuai ma nations manu malo ia le urumuenga tuai I le ai e tasi luas fulma le valu I le luas e fulma le fitu a le nations Maristow Boys talonga la lea na tawalunga iai ma le au ale Apia Maroons man tua le fatu ato e taliu mai le au Apia Maroons to tele I la tau lena malanga atu il whaeronga ino le se lau tausanga talu ona tau nuu ma wha vai le la kapi I te tonu o le wha le tolu ma le vai na lepa ia ma afti o ai fo I mo tamalo sina ma le fui fale o sa le valasi ia pia lea la e fast full ma le lima ia marisi I le toa se fulu, I le nao le se fulu o ai o le Apia Maroons. Sa le ta alo ia le pina ula mai salani, malolo I le ta milusanga lea. Ia le na. Na o matua ia tātou talana I ta alonga, ma tātou whai unga o ta alonga pe ona iai. La tātou o le tātou malolonga lai titi lea fo I mai, sa ili se avanoa tātou te talanoa antuai. I le fionga ia aioropotea John Roach, ia ma le tala whaasoropito fo o le au kilani Samoa, lea sa whidai le tātou au tele le manu Samoa. Ia le la wane o wawa ia tui. I le uso le fionga. Ia ta se e le ta maloronga le na fo I mai. Whaafeloa I le fionga ia aioropotea John Roach. Masala ua e ai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au aunanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I ainga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le aonga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili, ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa.
Ua te tala le la fou o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tua tusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi tele o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Ta tala fitu aso mai le iwa li tai au i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa, wa ule nei o kasu fitialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu Radio Samoa Vevela E toi whatalo whatu i le whaafunga tāpua i mau ewa e vanga i lunga o le upenga ta whailangi e maise o le polokalame le nei o le Gagaifo Faiva o le atunu ina ua tāua lunga ia atina e sa whaatino mai le tai au i le ngangae ia sa yo o mai fo i le uli i le Gagaifo o tau Faiva mamalu sa whaafenga iai. O leo o mafuta mai, le whionga ia aioro potea John Roach mai le tau whailo le nei tamali i lona tautua ia Samoa e tau walatu i ta'longa ia whaapena fo i ana pisi nisi o lo mwhai o na sosoni ei fo i whaalapur potonga i le a aitele o aukilani nei ai maise lava i le whaatuina mai ma le whaavai na mai le tele o tausanga o mawai o le Auckland Samoan Rugby Union. Ma o le tasi pone o le tamali in mua Samoa na Palestine e le uni la kapia o tahuhu i lalo le whaamalu o le New Zealand Rugby. Ia ma whaapena o na whaafoe mai ai, ma fofoa mai ai le aukilani Samoa. Ma o le aukilani Samoa foi, sa tua iai le au o le manu Samoa. Sa koleni ei tamo i nei ma watu ma whaatumu le tātou au le nā ma whaamalosia le tātou au i le tele o ipo le langi watuna yatu. Lau e whionga i le tapa au o le ala taua. Lau e whionga ai rupotea John Roach a whio maia i le tāpuru kalame nei whaafitai tele i lau e whionga ina ua whaatanga sāwa noa au au te loe tūtuangi e tele lau e whionga. Ma lor soi fu manuia, tālofa lava. Ia, fia po e whataro whatu le nei tū la taua o whionga sa vea, ia whape po e pa ia manu le whawhonganga sa mo le nei tū la, ia wha manu rua tpo i ua whaifsitu ai mai o no nisi o. Ia whaina. O le besiri au o wawai atu i lau whionga ma lau lani lei mai. Tai pia whapeo. Ya wa ta masani wa live to sanga o masani e ta upu sa o whaalango atu i lauta i ta inga o le aukilani sa mo i le tele o tau sanga o mawai wa ka maku ko i whakula e makauru a o lea la me whaingini o whaasalau o whaasalau ka kuala ka kokuma ka whaia alo wha ka sa mo pari lia lava ana ia le background me o lau atape o so fale sa moa le nai te tū mai e tua i luma. Ia, o mea nga whaungi o ai waka whaure sa. Malo whaftai i le atua i lau sofua tautua. Ia, whatalo whatu fo i le fale tua la le le ia ula, ia ma le no alo ma le ai ngari. Tātala noa lau whionga ai lupotea, former president of the Auckland Samoan Rugby Union under the umbrella of New Zealand Rugby. O se mea matautia le nā, tātou e fo i tua le teimi na e avea ai o e Palestine le ngat uma mai loa o Tahu Rugby Football Club e o whaapipi atu ai ma le aukilani Samoa. Sa noa se, sa whaingo fie pe na whaape i o le ala i le sāwalinga mai le tau a puti ina o le whaatuina o le aukilani Samoa? Whataia, taua, foi mo le whaasiri. E rese mea whaingo fie, le winga lo whamakalanga, foi le ango ua
kausanga ia wa sa masangi nga ye au fidi fo ia kako o ke lang Samoa piki mai kala Ia. ia na ole I do lo boni konge to manu tua sa kai kasi ale I kausanga nga pai ka long hapenga e ngo le kanila ngo wa palauria fo lo tanga te fata vai so so ngi fo le fingole o kako yungi o ke lang Samoa ia ngo nga fo kani ka ko kere ngisi asa ye fa ngisi kamari I fo yo Samoa yang mga koile a koile ai de baba ai marki kilo I de final lakapingi mai anga kongole ole ipa super sengio players o Samoa ma Pacific Islanders nga yero le longa fo ide wa a fo nga piki le awa o kelangi ye piki mo male le lua se furu pe kon se furu players piki male PT ma o kelangi ia ngale role ka ko ka mai ki por fembe la o ia pe o nga e se ko fa ma se na fingalo fo io o miki fo sa ma ko ma fu ko deva kai ka ka fo nga fa se ka ko yungi fo ngare ko ka lai isi fai ko I halon fa nga o Samoa o iri na lenga fa ku ka ko yungi ka ko ke rangi Samoa o misi mai de au kele o kelangi misi mai de au le pi o kelangi alai ida bangoa ko yaki nga ko yalo fanga Samoa pe ola nga renga pa ikem pa kurka ko kenang Samoa de nga kanga ia mau se mea mafuka ia yalo fanga o Samoa na makamai kai Evandale ka samba ko ke ale dua afe ole da afe pasel lau I valima o ngala nga makamai ka kamisanga mo ia nga kamisanga de fingo fie nga fa la ko ide isi foi o kamari I bolonga la kapi de kako kamisanga ngi ya sau fesiri po wa ai ngi gu mangiala fanga o fai de kau a foi de va ya foi ya po misangu mangianga fa creo que vai ai de ka fi ai de me kau na fai o kalonga mo kamisanga mo nga kwa de vesi ya de me e kalonga foi de au ele ka fi ya Karu wa ba masangi desi wa pe nga mai ngai kusira. Ele ro desi au mo walole kamisanga le lo kenang Samoa mo se me mafuka ko sanga uma. O mo waloma wa look forward to ai. Alo mfanga o Samoa desi ngu wa fanga pe wa mo se me mapu ya ma mo wala ko mafkanga. Kele ngu Samoa la ko mafkanga. Kele kalapu. Players sa Samoa. Saya fara mako la fongo mako ngofo lalo mga ikonga ma fiki ma maori ia ngo wa faila ia kamisanga fo wa fakai kai ba ia kako ma dia le ko vaenga nga failo ko wa akinga ko walon fangau akinga mako walon fangau ole wa ba fo ia sembeai fa ma popo ia pela wa fuku nga me ole ko yengi misa ole ko yengi de vesi wa o mose me kasi ai ia kai mi foi o nga lue do fionga na kawa foi ile fasta la ka ko la sa ko ar kai me o me ko yengi vista man kawa nga vai kai mi wa sa ke le foi de sa o do fionga sa ka ko nga lue ai fa tai ke le lava ia ngi foi vai ke io ro wa lo te lava o la nga lava la ia maua se me ko yaki nga ia lo fa nga sa mo pa u ma le top team o ke langi pa u ma second team o ke langi e kai ale o ke langi Samoa fia se lau ka maiki wa bola ko konka lake kwa whakakainga pandi aki leo wa hui wa lau loa na langi o loa vea ma siksengi a Samoa Ireland in Ireland na misi mai o ke langi misi mai a counties aki nga e kwa e kako aua o ke langi Samoa lau loa mai o Stephen Ratua. Alo fa nga o Samoa ke de ka fa makala ngala ku swafa nga ki nga e kung o ka ko Auckland Samoa ngi ngo se la ku fu manguia. Pawanga be nga mga o year ka ko komik. Pawanga be nga mga o kamari. Pawanga be nga mga o ya longa la ko ka alo. Mo se la ku mga pakpaki ka ko komik ngi. Ya ole nga ringa akinga ka ko kele ka making all man Samoa on vai ko kele e leo ye ke se lisi
o lo ko kongo al 15 aside ia American sa ia duas baru ka making ai SAI ka making o ala ko nesi paanga sa piki ku ngai peace kele ya kama ma ka alo fa sa mo nga representing ka ko aware Mahonis Walker misi mai o kelangi misi mai de pio kelangi dame ya ka kengin man sa mo lakwai ko kongo ngai laku loi manu tu laku ya le Hurricanes wakwal ma pamanguia langa yo langa foi I de kamfainga la kapi Pero kako along fa sa mo ya ko mo kako le yung gero kena sa mo pero sa klanga nga malo ya ka malo sa no fa lo lo fionga le ta ua na la yo na o se e ta fa so ma o lo ai foi wa malo lo retire o na o pasi atu ia le la au isi tamali I fo ila to te fa o wina le ave o ila to ma tulanga te fono ia po pleste talo fai nai nisi po o tato uso sa tato ngā lulu e fatasi o nisi o lo soifua pea a nisi wa o le soifua pula la ngoto wa mātutua a nisi fo wa fai ilangi the great Peter Fats sunga ia fatilofa le tamamatua ia famuina John Mika Manisi o le nai te manatua mautou mafuta pe mafso ta ilo wa fionga ilu patea Ari. Io olo ko kele aya kamari I se ye de sunga fafenga ya Jonatana de fale. Io mai ngi de kemi de fakamara fionga ya tole pai lui tautolo. Ya ma la fionga ya vui kilbete. La o swafnga ya patea. Ye ko kele aka ko miki sa ye tsaka ko mafuka mka ko ngarue. Ngo fama vai de kasia de dua Facebook baru. Yang so mai le male foi ya tapo isosi ya pai ma presidente ma ke pe ko lu fa ko sa na yo kami ngeo lo kurai mai le fio ya pulea coach ave ya o se kasi po kamani le longa la kapi kongole Samoa o ia la wa ve ma presidente ya ma long foi committee lo nga lu fatasi ia whaftikaya fo ia pulea I le mau kupea ia waia I le ke whamoe ngā kāpenga mai kelo kausanga ia ngō se mea ia kaungu se mele lei ia lea o whaia ma me mapu iei ia kako alo whanga o sa moe o I auredi ia banga ia hoi le uma fo I o ia rere wa da o whaasanga whaaroko la o wha o nika band o I auredi ia o mai I o tahuhu e a foi e pai la po after match o pe o kuranga nga ya la nga ka fio o tahuhu ia o alo pai ia ka ko function la kapi ma pai ka ko me fa mo kuma ia ka ko yu biro kren sa mo ia me se foi o awu manan fang ia o mai e pai la ko fa ma ponga pa ko de nga me fa penga pe ora nga ya la po ka ngofo umiri I ora huhuia ya me fu wa sa fu ma kuwa wa makangari miki kai me mai ko rua la ko e ba lo fa tai sa no lo fionga o mai mo mai tafa fia ya le atunu atoa me se I la to na fa failele ma fo atu I ele o la okilani Samoa ma la to I lo fo I mo le nganga fa tai lo fionga mal faltua awa I nei mea uma sa fai. Ia o te vava ai mo le alofa lava I lo faltua ia ula. Ia o lana lango ma le fesoasoani ia te oe le fo ua umatu le uni la kapi a o lo tu maupea ua whao ngai na fo I le o tahu u Rugby Football Club o le kalapu o le Oats. Le fo e sulu atu I le atunu. Ai muse la I ta mamtina matutua le tupulanga matutua le wafo I lenga ele inga mio pua ai whaia ina. Ia rao o meo le steak ke le la vai le asfola ili ma le askongai. Ia ma le siva ia ma wha longo I pese o le whaidi. Tata le noa wai ia isi vaenga. Ia le swa I le uso fo I Kevin Melamu. Ia o sio na uso fo ia look me lamu la fa long mai ma psua me lamu tele ma tu sa watu me lo lofi atu e tau ma fai na ia lango ala to fa na
Na o I au kilani, o isi au ale atunu, o isi I le au ale manu Samoa. O le ase mea sili o na tāua e teu maupe lo fatu e te manatua ai, a beautiful memory mai nei tausanga uma o tele o tōna I atu. The first time I first city, o se pe o le kāua lava I lau tangata whatawa. Oh, yeah. O le pia vai aku lea o alu duma ia le duma ngai o kako kamaka alo. Ia kauka ua kako Samoa I le lakapi pe o ngai e keimi o ngai aku ma keimi o kea. Sa lofi le langi keimi ka alo I Samoa o I kahasia. Ka ke fia vai aku, those are my memories and those are my dreams. O ke fia vai aku I ka maiki for ngai kongo o ke rangi Samoa, New Zealand Samoa. Wai Ere kuafo I lalo le kalanga ia tia sa mga lua whakasi. He was the president of Wellington Samoa. Yeah. Ma uafo sa ma kama whaia le New Zealand Samoa. Au idea kama whaia fon kako New Zealand Samoa. Sa au mai kukongwa oinye sa whaia au whiria ngusila a koa. Whaia au whiria skaria. Fai male au whiria Samoa, fai goalea le au whiria Samoa le development team. Sa fai ere mako kamisanga ngā fai e oku ngei. Pe o mai fai oskaria ma Samoa ngei. Ngā mā ngai e fai ere mako kamwhainga ngā are atawa sa mako oi Samoa, fai mako competition Samoa, mangmalo Samoa, o mai ngei. Fai le kaf kolu le Samoa moskaria mangusi le ngei I kausanga o kea ma loia o lua fe se fu ke mangkua nga fai ngei le kamisanga ngai kai fe foi Guatemala ia nga ungaro nga kaulongo Oskaria ia ka afi mai Samoa fa mai le ola ko Oskaria ko fai Samoa ia fe kai no foi Oskaria ia ma uma foi ma singamea I also mea kāua, but memories from back in the days. O le fia le mau popo, ma le lei, ma le fia kamaka ano, kausanga uma, pese la kop mea fia ngā, e fia o awa le ua ia ala ko au whidi e o ia ala ko, sa mako tua I Australia so many times. Ia koe mako tua so o I Samoa. E ka mako tua ngā aru kasiri le kaninga mako koe mako a whea konga. Ia mako malo ia konga, mako o Samoa, mako malo mai Samoa I au uma ka aru I Samoa. Those are the memories that no one's going to take those away from Pongari. So true. Matangata, mesa ia, tingaruenga, pai ua kauru wha moe le mesa ia. Le ngā mana ukua ngai mea. Open doors to all our players. Opportunities. Bea vangoa the PO Kelangi. Bea vangoa isi for professionals. Ngale ngare ko kam fai aku desi skepudunga ia New Zealand Samoa. Malo whaftai o wa e tāua tele wa te nofo mo mawhau ia. Ile amatanga o nei mea uma. Awai pia ese Samoa nofo I tai. Ese Samoa I Mangele, ese Samoa I Otara. Ese foi le telo Samoa I Central Auckland. Ai le whatuinga o mea nei. Ewa e fe misa I mo whetau wai. E whetau I papu mo whetau ia le tupulang. Ai ina o wawa ai pea ma o pipi a mātu po I tātou te ngā lulu e ma whaunga ina le tio ma le newspaper I le nawa I tau le Samoa Times, le manu Samoa, ma mea o ma tātou wala leo. Na o tilo ai le tā ua te leo le mea lea. E au ngā whaanga tama e ma sani ei tupulanga. Ma ve ese fo I le mea lea o le fo I lea o le taua I misa. Fe tau I le mea. Sa tawa ai I le mafutanga wa whalo whani tama wa pe o le mea lea sa whai vai te mile nā o tā ngā lue. E misa lo lea nu uma lea nu. E savali me roma mai le microphone I tea. O le malu sianga sa ia I le mea le nā. O le tā ua tele o le malama o nu ma lea fiu anga. I o lato whaia I tangata I e tā ala. E le tangata ese. Ai asinsila nei pe ao nei na fusula I o le whare vai maunga.
o au mai e tu tonu o le tamilusanga e o mai uma le fale vai maunga. E tasi lo lato whare upenga, tasi le alunga, tasi le ia afu. Ana le a whaia la le mea le nā. O le whai a ma tau atu o tau o tino ma a ano tangata nei o le nuu e tasi o le itu ma lo e tasi la le mea tau te whapena. Na tā ua tele nā mea i lau wa ai le tātou ngā luenga. Ma mata ai ona whalo whani tupu langa le atu nuu. Wera wa se asa e toi whaalongo o to yeini misa pe whasi mai ngiska mai ki Samoa po o seisi au mo seisi me. Le teimie umai le aftermatch function o ta vai atu wa whalo whani tangata. Wale o toi pisa. Wai lofo i e tangata inu le me ta ule pia. Sa e sila i ai wa ole mentality le o na utilitila uia avea foi o se mori mau o se tangata whaasala lau sa tātou ngālu lue le telo temi le ngata ilunga le malai o le litio ma me whai o se taunu unga le lei lau o fionga whaafetai tele lava mai e le umai le nganga whaafetai lau o fionga ia sa iai fo le temi na tau wha ma popo mai e ma au o ta mai tai Mari. Ia Ba ye fo le nganga sa mako ya de ai ska ko so hoi de o tawanu wa Nick Parker. Ia. Ya la sa nga fama au tamaita ya la nga lua ya ko ya Nick era ngati ko la au ku fa ka se ko ka ko Auckland Samoa. Ba ka fo nga ka mari. Ba ko ya tawanu fo ya. Lo ya. Ai mo ya sa wanga those are the memories that fanga vesia. Le pe ya from kalanga madam kanga. Nga makamari bebesi, makamari pisa, e su e poi si ampingi o ia malo. Ango wai ia, ne o fide bu ko ar kai ni uma. Ma sa wanga nga te lenga sa go nge ia ria ta wase o me ko wanga nga sa kupu na va so te ku lai no ruma male mai. E sa wo ko e makau ko e la ku faru penga makau ko e me afio mai e ma. Ile nga ko se misa e go uma so sa ka wai. I ngā koe ngā kuranga penge, kai ni ngeu wa kaure, ka aronga mau kaure. I le whakuranganga ho yo, o le malama lama ka ngaka. Pesa ko a maria ma, pesa me fia, pesa me ai, e umaka ngaka e whai ai ane vanga i o le malai vangi ko ia. E fia ti mai ia malu malu. Pewa, o kaure o e whare o aku whare, ai pe o kau whare kau kala bai whai markorua ia. Ai o mea le lei o masaka ko whaia, mea saka ko whakai ka ia. I alum whanga ua mese o leo lai, ki arangi ka kargo koe ka whaikanga. Anga makoane le anga. Ma lo lava whaftai. Whaftai lo whionga, lisi mea sa mai tau wina. And these are my memories too. O le meo le ta alo le anga. Ele amatanga e su e a le fisi o le atangata, e su e seisi e oti se pu e a seisi tangata. But throughout the journey, sa whai ai fo i ko le ninga ma whaatai tai fo i e lau whali ma lato fo i training referees pool. I tamata alo peni clinics fo i ma sa whai coaching clinics. Lea na ova ai e nei. So lea ngā lava tanga mai te popoto lo e wha ngā le polo e leima se se koe fia ka alo le anga ma pu e le anga se se e sala ai ma soli le tula fono. La sau si da sida i lea fo i vai. O pe o le mea piko sidi ngā ka ua kele. Wa sa ko kele anga i ka mai ki fo ia sa ka alo ai. Ia man vaenga fo ia sa ka ua le aku e wha mangongi ingu. I ngoa ngā sumo lera le whairo markura whongonga e le koe karianga se si o waku mai korsu lima le ia kausanga ka alo konga ka kamisanga o kirang Samoa wa ngā paua me whairako. Ngā wha malepe ma whareanga ia ano wha ngaula iki wa te ua. Wa aku hoi leo wa so fisi ai ngai ka maiki la iki. Sa ma ngai ngā kura whongo. Ngau sika ia o maama o akua ngā ka mai ki ro mga mia e fia ka aro ka aronga. Ia o kele i o kulanga le lei pe o ngā e Samoa le ataua. O le hafui. O kongo ala foli ia. E ka ua ala foli o ke rangi Samoa e sili iaku kamisanga o ke rangi Samoa o kamisanga Auckland Rugby Union. E ka uroa la kou o paka au de pa.
le kusanga le second to Eden Park. Ponga le e uia de ki stand le ki le ku la lo la u maka maka. A le fa ku mudia ku ku ka longa I au de lo kai ka longa ka la pu ye fai. Ye vanga nga Eden Park e ro ka wala ko o Eden Park numero 2 re fai ka ko ka mesa. Le foi o palangi umanga la fori va nga inisi ka ano mo sa o yo Samoa pe ko du ko pias kamo ya maka fa moe o le va foi nga du si nga kamari ia pe o la fori nga du ko ngor ko yungi ale ka ko o kerang sa mo ke le foi nga sa ala la pa la fori o le fia nga palangi le o ko la fori o le ka yo ka ko kamaki Wah, sa ye ya kula fo fo idea. Pa ido se player la foli a veces sa oa e a fainga ko fo male au. Ye sa ngo fo ka uma ye players fo ma au ma komiki o au kai kas. Ire nga fo kula fo ba ye le fia ngai pa la. E fa au mi pera u fam kranga de ya ta wango langa o lua ba ya so karwenge. Sa fa ye le prize giving Auckland. Sa faila Eden Park. Ya, sa palau dia ira le kala ora usa mako yai ma komiki ora uma ula ma kako komiki. Na lo le si la furi wa foi si umio o makua foi o leva la furi o ale ro ma yanga maua le fest of war le afu yade. Le prize giving le ngafia. Pafikai me ya Samoa. Pafikai mai le kamisanga aoreri. Pafikai mai kamisanga Auckland Samoa. O nga pe querer fa makalangas kamaro nga fai. Para ngis to karo. Nga fai pafikai I le Auckland Samoa I le fai nga fa nga le lako kamisanga as an open doors to some of the players that have missed out from a lot of competition, a lot of teams. But o le ko yaki nga ia players o lo o ko ikua ma mo wala ko kala ke ma ko ikua e ke le yer faf ka yes ka maro asa ka maro le faf ka ya ma o ma ya ma kinga fo yo o ka mai ki ya fa pe fo ya ka ko komiki le Auckland Samoa nga wenga lo ka ko fa ya pe o ngai me nga those are the only rewards that we're carrying so o me fa pe nge ya ka fa ro ko ka mai nga lo nga sa fai ka mai nga fo nga nga fai pe se fia nga ya ka ko ngai sa nga gue o ka ko whaingor ka ko Auckland Samoa to fio nga ya tau malo faftai esel taua wa tele o memories o tatala loa ne ya yo la foi fa longo ma mai mo mai ia le to tele foi o le tatu atunu I nei me awa o le savalinga le ayo lupotea sa o mene sa o mai to wina o se tangata sa ta alo foi le ngata le fusu mo le lakapi ai sa tusi e winga le analysis o ta longa ma performance tama sa o vai e le quality wa matana si le quality o tangata o tamiti o le whaongaino le polo the level of fitness wa whata ua mai foi e whaia onga malatou ia save o se fianga na ia chau I le vava ai vai aso uma in out ia matusi tala e winga I ta alonga nei ia toi whaasala lau me le malai MC a tatou me whain. And that was how I saw it, Aiolupotea. The level was lifted, the quality, the players' fitness level as well. Yeah. Maharia sa wanga wa pe o le mori maunga la fori le fai so. E mau nunga ku le level ka ko kamisanga o I audere. Lo kelio players le ka alo como kalapu o kelaki. The fitness, the skills. Mea ngane fa nga polo kele aku le lako mamla male ye. Kele foi ngai ka ko mai Samoa mai Samoa mai ka kamisanga ngi ngo foi ngi wa. Wole ko fio Samoa ngo langa le ka mai ole ye be fio ngi la ko. E ka mai ole ngale afu bangi afa ngi ki ko se so fa makalanga. De o ala ku ko rengi. Na ko rengi ale me fai o le las ko ngai o le ka ano mimika mo le au longa mu po le au longa ala fanga
o la fo mo yena ngai sao I me fa pe ngai o ngar ka ke le fa ya ngai ki o se so fa ka nga ya nga kai ka ka ki Samoa e anu da so fa nga ro nga o ma sa u le ko fa I ko deki ia ko o le a ko das ko ga usul ba manga ko sa ko el ka apo ia le fa pale ni na la ole lifestyle vo le ma o ma sa e ista maiti sa anga le ia au ma uni sa o ia na fa ia la to me no fo mau ia ma pipi ai ma to tongi la to kon kalate ma manuia ia la to ai o se me fi le na a se sila la ai lu potea I le isi me le na fa na mai nei e au fi ai ia le kapile ala o kilan Samoa le na fa nei le Samoa Hall of Fame fai lava ma fa ma malu e tātou lava ia a me se uso mātua ma tino mātua pe o le sunga Jess Sapporo se Yuli Jess Sapporo la auli Michael Jones ma le tō telo I la tau na mua atu a wae leo maini papalangi e fa ma malu tātou ia tātou mea ia e fai a tātou ia lifi a tātou fa atu le tātou Samoan Hall of Fame ma fa pe na o na fa alo ngia I lava tātou ia lera o ni palangi ma tuum titil mai vai me ara wori I fai a ka ngo kene ka ngo fia ku e tang e ka ngo fia Samoa ia ma fai mari wa sa nga na tau nga ma ye le kai mi a mako aku I kai au ke langi da makanga ma ge mea e ka mo fai e fo nga le fa mai o you go do your things o ko e vai ko kamisanga vai ko malai e den fai anga ku wan ma ko ku ai mga bio so sang we want top quality referees mga mielo ko awa ko o pale asia ba ai o mai ale la dengo ye o kai mi wo fa mai o ke langi va ku o clean Samoa under the umbrella we will come under your umbrella, but you do your things. You do all things. O koi fai a yere kana lega vai go bako kubu. Wala ngar foi do wa ai. Waru le ne. O lo le wa denga ka la ko pointing mai la foli de lei. La ko mai la ko so songi bo me malai, mai la ko so songi bo me o ngale. Pa mongi au fili mo wa makanga mai ki kilo o malai. O piki ko la ka mai ki. So pe o ka wa ma se a hui. Tau no unga. O te going nga wenga sa fai. We've been doing it for many years. From Imels no ye kongo le Auckland Samoa from 1992. Yeah, 92. 1992, 1993, 94, I was with Plisking. End of 94, Plisking. Yang wa vai ia wa mak wa foi iskamari isa sa ko ve mere de ngarwen. So from then on, I stepped down in the 2018. So altogether, 25 years more ye kongo kakoyu. Yeah, le a life member kwa yama so songi kwa ibe e fingal fo yera si nga ya kulai ma bio so tangi we're still around here. Hello, mo ya wa fai rangi a nisu ka ko so mo riso ya de ho ye yanga isi kamari ya nge ya ka fai so songi ka ko yugi fa akininga nan bebo you can always count on me. Your brother is also there. O mi ai le so sorry fa se longa. Ya o le fa tau ting o po pe na masani na tatu lai ti mai o fai. A wasa fetuli na ia vai lise ma vai mama. Ia toi masani le vanu no fo mo le tunu ma tangata lau tele. Ina ia fa to ma so ni tu i foi. O le si mea ta ua na nai lo ma fau a wai le ma fai au na whaangaloina nei mea. Sa tātou so ni atu ai I alo mata ma whanau leo o manuia a lātou ta mwhainga ua maua lātou kon kalate. Ia a o lo a tu pēr le langulong sua lau a fionga. O ta le fia fsiringia oi le la pisi ma le ngau sa o porkiki lātou ia la kapi Samoa. Fitalia ya uma mako fikaui marawari. La ngola o fionga. A clean slate.
e tele lo faise me fa por ki fa le anga i ta longa le ta mata alo ma le pulenga. I've watched you all along all this time aiolo potea, and I'm grateful ma tolo pulo i lau fionga ia mo i la tau lo langulangu sua i le ngārbenga ia mesa lava i lau fale tua awa o e va ai umatangata o fea i ai lau fionga e tua i fo i le fale tua ia ula e langulangu mea uma e o mai lava i le nei taimi o le va ainga lava le nae le suia i lau fionga ono o le tā taimi lafo atu le nei avanoa ia sau noanga muli foi ma fa manuia e foi o ai ata mali i ma fale o polo lo fa fonga mai na tapu e mai ia ma fai ona fa lele mai i to tono la ki la di Samoa o lae fa longo mai ia ma o se e foi mo le to la kapi a o se i matai i le to o ma le fu o la tu ai ngai fa to ai nga o se fale a onga ta ua lea na tupunga mai ai ile au kila ni Samoa. Pastai lava le atawa moniale sauno anga fo i wai o nei mea uma tau te whaia. Ia are ai lava lango to lua. Ia e whai fuange mea. Iela. O whea po i ka ke lako i ka masawa pi o ma o are a wakunga whamaguianga ko lua. Ia e ar fu are Faiva e ai go whakai fo i o o le lango mai a se o luange ia ula i le mo ke whaia mai ana makanga e kau mai a le kainingei o le whaua o aku ia o ta huhu Rugby Club o lo iei pēla ngai ia lango foi e ke le nganga o le fia whafkai a ke fia ka fea ia whaftai ngai prestene o lo iei ngei le fio ngai a ta po i siosi mua mai at foi dona ia taimi sa tau tua foi ma le nganga wha ia le mei mea uma mo kako yungi o ke rangi Samoa ma ka ua kere keiningi ua mwhai eo nga mai akso whaftai tele lava tapua i ma lor whai o Faiva ma lor ngadue ma lor manatu ia Samoa ia ma lo komiti sa ie po le nāwai taimi ma pia foi la le fionga ia kulea ia koti a vegi o le ua presidente nei taimi ma lola whaftai ia kulea whaftai mo lo tom whainga sa vea nana ufia wha mantua tua makamaile o ke langi Samoa. Wha lava au ngā makamai as a social competition. Ia. Sa le moa no Foalii, Apia Maroons, ma le Auckland Reds. Ia, o sa o tōna au. E o mai le so, koe lava o Apia Maroons e le manolo. It's going to be 30 years next year. Ia. Kauanga sami foi se lea foi ausia lea tulanga ausia e Apia Maroons koe Apia Maroons e manolo sa manolo sa le mo si kausanga sa manolo no foi manolo Auckland Reds la ia na fa ma vai ro no kapia kwa mananga awo le Auckland Reds so le la o ko e foi si ko mai fia Faiva o I for life na go no pisi anyway mo le atu le nganga fa tai te le lava pule ai fa tai a koti vei bole malanga na o Samoa wa o le malanga lava le Apia Maroons na tau mai a ke kamisanga o ke langi Samoa me o ke langi fa malo le Faiva fa malo le aki nga e male kam fai e fai me le nei o wa ya no fa nga Samoa mo le tfo de nga fa sta tele o Samoa sa lango inga le kamisanga o ke Samoa i te ni te a mal le lava vai fa sta no to lango le a fio atu matala a watu le va ai o to timo o e fa na ti e fu tamata anu e o sofia fu ye o lo fia pa ma po poa ia le tam sanga do pensa boa wala e au ma le fa mo boe pe ona tala tu te fa tai sponsors of tai tedo companies a la morangoina of tai o tato uso e do fionga savea la tawa ma pe fo ia skako kamo fo o setu boa Ia, soalo. Dava soalo, vai foi desse lado, vai, duas com duas com passar lá, no fa kai singe que ole mo va com la coswafa. Deu a fa ia com sponsor, le malu mal pa io Samoa, fa te le lava molnea fia filo to fa fonga. Ia se o sala ia Maria fa la foi no le ai nga, pa ngalo le ona. Ia vai. O te lava le. Ama estrela ai fatai te le lava monea fia ki fatai sa vea nei a taua fatai te le lava monea vanoa ua
Koe vai mai foi na koe o foi. Ai whapeke ne lava, porque ia fia fima whakaroanga. Ka ke fia mika ia koe karangoa, ma karangoa pea mea ngā whai. Mō mea le lei, a walu mga. Whaftai, manuia le fia. Ia, vai. O le ataua lunga le tātale noa, ngā walanga o le ofu le te sisila mai ai. Le 61, Jesse Sapolu le patua. Oh! Holy! Ma le saini o le toina. O lo ua sisinga le lua fesfuma le wha. LA. Sa mawhelo i ei ma le sunga ia se Yuli Jesse Sapolu. Ia, a ua malolo retire mai loa i le 49ers, San Francisco 49ers. Ia mai ia sainia e loa, ma mai loa e ta. Wai lele umi o nei tausanga o tau fiofi pia ma fo i ma wha pere i le nei mea lofa. Ia, o tama fo i limited edition e le ia, la lana. O le aso ngafua lava la tuwi o talago ta'alonga. A le ua tātala noa nei fo ia Jesse Sapolu, ia ma le whaatuina Samoa Hall of Fame. Le fo ina malanga mai ai. O le tāua na o na yuso nei. O mai lango Samoa. Ina ua tau se taunu unga le nei. E misi o nei moa lo soifua sa e awai. E vea ma mo ni mauola. O le tātou whaaloaloa tātou. Because if we don't do it, no palang is going to do it for us. No one. No one's going to do it. Ai alofa tele mo lau fionga mal faltua tātou te whenua i pea a siasia tu fo i Ice State Mafia fia whape nā i le Oatse i se teimi o le weekend. Ia ai, mōre teimi nei alofa tele mo lau fionga ai ulupotea John Roach soifua ia ma ia manuia. Tātai tele lava, tātai alofa at soifua ia. Le ua 5 minute o te aile i tū la e 5 o le a tātou se e nei a tātou whaasisilanga lea fo i mai tātou walo i le talandoanga. Ia ma le tā mahalo wha tuatuaina pāanga tō tino ma le masani le sunga ia matulua tua. Advice for life. E le tā ua tele o le pui o le o langa ngalue ma le o langa tautua e o lava i taalonga o ngā ruenga o le iai o le puipuinga, mo le saunga le mu puipui lau income, puipui lau soifua, ia whapea fōi le insurance. Fōi mai, mul malolonga leo. The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. In this update, a jury has sent Auckland Eye Surgeon Philip Polkinghorne home a free man this afternoon, clearing him over the death of his wife, Pauline Hanna. On charge 1, the charge of murder, do you find the defendant, Philip John Polkinghorne, guilty or not guilty? Not guilty.
The jury has also found Polkinghorne not guilty of manslaughter after 10 hours of deliberations and an 8-week trial. Polkinghorne's been discharged but will return to court in November for sentencing on meth possession charges. Hannah's brother, Bruce Hannah, says he thinks the court proceedings were fair. It's not the decision we wanted. I would like to thank the police and the prosecution for the dedication and hard work. The government is putting an end to loose rules for public servants working out of office. 4 years after the COVID pandemic, the Prime Minister says it's time for government departments to follow worldwide trends and switch up the working from home model. Chris Luxon says graduates entering the public service deserve to watch and learn from existing staff. He says the temporary measure has transformed into a risk. Ill-managed work from home not only threatens public sector performance today, it also puts the quality of our future leadership at risk. Belief New Zealand wouldn't have been involved in a bribe to free Kiwi Philip Mertens. The pilot was released on Saturday after 19 and a half months captivity in West Papua. RNZ has reported the West Papua National Liberation Army claims it was paid a bribe. But Foreign Affairs Minister Winston Peters says that's entirely unsubstantiated. West Papua Action Aotearoa spokesperson Catherine Delahunty says no one thinks New Zealand paid it. I think if a bribe happened, it happens between local people within the area of West Papua. That's news. In sport, the Professor is in the All Blacks lab ahead of the Bledisloe Cup rematch. Coaching great Wayne Smith, employed by New Zealand Rugby as a performance coach to the All Blacks and Black Ferns, has linked up with the men's side in the capital. Assistant coach Jason Holland says Smith will offer his unique insights. Came in late last night, just a bit of a fly on the wall, and I'm picking his brains. Everybody's picking his brains around the little things he's seen. He's claiming he doesn't watch too much footy anymore, living over in the Gold Coast, but from the little bits he's given you, he's all over it. Blackfern Sevens co-captain Sarah Hirini is pouring cold water on speculation she could return for a fourth Olympics at Los Angeles in 2028. She signed a 2-year extension with New Zealand Rugby. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Oh! Toi whatalo whatu I ate oe malau mai moanga e me se whalau whaafonga ma le sila mai mo I lunga o le apia fōringa ma le tātou YouTube channel whatalo wha I ate oe pēr whau e mai mo mai. Ia pēr whai fo I whatoa e mānawa o le ua ngā Gagaifo o Faiva o le atunu ma lo le tau atai ma lo whai o le Faiva. Ia ma lo fo I le lava papale ma le ona sai o le upuare na. O le ono sai, whamai ia le atu e kupo whaurau I nei, ono sai masanga, ongo sai a killing iau pusa ongo sai. Whatalofa o le ua sumai, ia, po ua whiu mai fo ni pune o le tātou whalatawale. O Mega Cars, sa tongisia, Pio, Wilson, Alonso I Fumanuia, ia, mahalo fo ni ngā rurua I le aso. Ia, e whatalofa te pui lau sunga, polo atunga le ataua. Ia, e mese lau o ba. Ia, te nane mua fu whapong anga Samoa po Kalambi. Whai e oi matam tai o tatu po Kalambi I le aso. Ia, whamalo so I fumanuia lau o whionga le atau. Whamalo si whapea ua ngasi ni aso le atau. E, hoa ko kau mai ka mora auri. Ai se ka whaksawangi e mai. Ia, le nala ai whaftai le tua. Maule a wanoa tātou te whisota iai ia o nā whua a manta o na tāua lunga mga Gagaifo ia o Faiva ua a ngai le la e ngoto le tūlangi I sifo e a mai le nei aso ma le au auranga ma le tautua I le aturu. Ia e matongo whia rawa le aso re ni
ia e whakaia rea tunu whakainga le tatu rafu e tatu au aunga, o tau vā do me ke kas. Ia e tō tolu na ainga rena, fio mai matala me au mo whaatunga na tu tala sanga, ia o tala sanga mo i e le tolu e o le pending uma tala sanga i o e ma. Ia au tāpale mana na o enu malu le tunu, ia piki apu lava ri ataua. Ia o tāpale na wa le whau o mai le sama, ia e lo le e whaasahanga ki e se si ko o se ka vale i le nei atu se vanga na o Samoa. Ia sa le ale nga fi ta vale ta poia. Nga foi le ta ni ta fanga mata fanga. Pe camping. Ne la foi la ta me foi sama la tuia. Ia nga lai ni fe foi ma pa pe to telefone ni se fi fai ki sti massimo ta fa le wedding kong ma kala skeki tu la fa pena. Ia tabale au ngara ye umina alu e mafui tabale SEP pension ile ya tau na dia la malo fa tai le ta uan da le fa fonga mai le tuno tele tu nga tabale se no so mai nei luma ina ile fo ile omega cars o vai fo e wa se fo isi loli na tu mai o tu ai ngala vole 4-wheel drive Toyota mal Ranger Roving I si tavale o sui mai lanu o roving on tavale phone na o tu mai lumol pa. Ia sa le la mani ya to le la su ya tu tavale display do na le numela wala for example yo si aina Samoa na abe no man we wala nga ba tunel la ko piki up la mana ai o le tin level sto tu ia fo tavale la pom tavale maulunga. Ia te tu langa la to ye wale mafuanga fo ina siete mari o te muse fo I failore suafa ane puipuinga fo ia ole ane e faiva e fo e fito suele sta vale to so ile ba ia ma o mata fo ia wa ala fa to piki apu ali ata wa ma na ia tele na ia le na fa boy wo ia ia o te bi fo ole samba ma le tau ma fana ia ole toso ole va ia ma le ofe ngata Ja, es alle leila, aber ich finde mir ein mo fole, mo fome mo ile ia. Pe apa pe ofita sabia. Ai apa pe ele masangi fangota. Ia fa ngata vale fio I me mama tulang va pe. Ia wa ala ku pensingi ngai to tu lo ka vale ke lo ben kongi. Ia. Ya tisola ko ia la sa ngai ki langi ka lo ben kongi. O le se Philippine sini tulanga pa pe ngala tu ia. O ni se pe tulanga la to ia le me mau tu fo ile ya tau pa la se fie fo le atinu. Ia matele sa linga ni ta vale tuai. Tau sanga la mo ta vale mato te tau o le maulala tau sanga o le lua fe nei lua fe ful mal balu o e ta vale lua fe ful mal balu se pa e tau sanga lua fe lu se ful mal fa. E la ti foi kilomita le leite te uinga ta vale le leite for te singa le ta vale e pe ia molona tau ai e la ia ma se ta vale o mato fa tau le nei masina to se tema o alu atu full price de ai e ma se ta vale o se full price e tele la mga top la ba tau ta vale la le according ni tu pe fule le pu mal finance e mato tam fai la o le mako focus la vale a tau ma tam fai fule ia fa malie tanga ta fa tau ia for example la ele si ainga bondo ni ta vale fa tau tia mato ia bon ta vale ia ona le fule to singo ta vale to si mato ta vale ele tolu to sangale ia mo fia la fule mai mala ta ko la to ainga fule le to I fa tau ta vale ni ia ai to si mato ta ia pa me fa tanga ta hal tung ia ta vale ele si meto pole ele si tolu to sanga ia le la tau si mato le lenga langa pa mama venga le pe venga le ole fa vi lo ape I lo tato o tunu ia le meo lo maua ile so swari mo I la to lo fia sa ili pe ia ni ta vale mo le fo I vai tau e amata tu e tau I le fai unga le tau sanga I ki le si masima le tau sanga fo wa ni si fo I o laifa mo e ave I o la tu ta vale I Samoa ni mea lofa mo a inga ia le ole na o se ta vale te luatua la tu le mai le fale e le isi ma o le taimi fone nei di tungisia wa amata tu taimi nei na siaki atu o le ini ta vale fo le rental cars wa matua le ai ma se rental car e tasi o toi avanoa o lo no winga o le ave le ta vale le tangata la tu I Samoa
e la tō lai tūtū mai, ma whai ngō fia i ona, ma whai malanga i mālu e whai ona whai au koe sa uat. Ia, e tali le lava sangonga le ia tawa, ia le tonga le linga whainga le tupe maua turisi al tātou atinu, le nei mai tau, ioe. Ia, e mesi, tō tēla turisi o tātou atanga te tāwhai o tātou aini Samoa. A sau le lava sangonga le a tawa, ia wa se asa tu e mongi a fo ini evento tutoe tutono. Wai pia e la mai tau atu pia e tonu se lau ia rental cars a company tutono Samoa. A po fea la kele ia company. Ele ia mangi tavale tutoe. E o ila mai pele, for example, Samoana tu da o fatavale a popoa ia. Ia e tele na lunga la tavale. Ona o tele o ta faonga. Ia si le sa la sa noanga, si da la tu sa o e mea la tu i ngeia ngai pu le la o la tu i Samoa. Da le se me ko po po servento ali ata wa. Na tonu wa e sa no ia. Ia ai a mai le ta telefoni ma le tuatusi, ia fa fonga mai le tunu. Ia, fa tai tele la mai la usunga po la tunga le ato mo lo mato mano yo amano la bali mo ia le bi inga la mai fa fo ia te ia. Te ina mai lo sui fu o tatu tinu, ia. Pa peso mato wola vai ia. Le o tatu fila ilu monu ai le tu onu pe upo tatu tinu, al bi inga la fa fo ia te ia. E te fatala fa tu la fa fo anga Samoa, pa malo fa la mania. Ia na wala si le fiel to tele tatu tinu me mo wetong sia ile lu se la kemi ni strive manukau, lu se la kemi ni strive manukau po papa toi. Ia te nani por tanto le 9 ole oiva lua fitu lima balu te silua oiva lua fitu lima balu te silua ile ta malo tono tatu falta vale amato mai tatu lorry o vans o family vans o tatu piki apu o SUV la IT SUV la po te lima no former te fitu no for o mai tatu hyper car taba el kise taba le la IT pa ngamo tatu planga fa mai a onga fa matanga luenga sa idingo so la to mania yo tamni toina taba tonu ale e nga ya ti la to ya me se fo podcast mo planga talbo asu mama tala mai afisi ta tala a so tong sia ti ati oi me to finance ya me o ina ie man la ai le faila ta tsanga ya na po in pipina bala au mai ta le nai ile oiba ai le olwatasi pa pituono lima fatasi olwatasi pa pituono lima fatasi e po telefoni po sunga ya to mai ko makati ole olwatasi lima balu votaciono olwatasi lima balu votaciono e manu tele fa so sanga Samoa ya mo so pinangalo le atawa ya wa no fili mo to el ne fiat ya fa to fa so foi mo te ne ali atawa alo va te tele tong sia ya buia fo yo Faiva toe manga ngaifo ya a o le I tapunia le fale ta vale ya saunga le mo ma le tau ma le maruia I maunta malawa le ne fia fa so fuia ya fa tai ya fa so fuia na Samoa le wa lus fulma le 2 minuto o te ai le tu la liba tato was tato malolonga pupu le fo I mai ya ta pena mai ia le ta malo le sunga ya matsulua tua ma le ta wo tele o le mata upu le tele no atu ai ma fa so atu le tenu failo insure ya fo mai 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O fianga o talonga faitupe e fa le tonu ai ba futanga maainga o fa nau ngā ruenga a fia ai le fa soa tau tupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu aua e te matamuri e fesili mo se fesosoani o le au fai ngā ruenga le mapu maia ua iai to mai fa pitoa e fesosoani mo oe e le aise tongi ma e le fa iloina nisi fa talanoanga e talia so se tangata e fia maua se fesosoani mo se fa talanoanga i a fianga o talonga faitupe le mapu maia telefoni o valusalau lua tasi lua o valusalau lua tasi lua mai le valu I le tai au se yo o I le lima o Samoa o le atunu ua mai au na tofi o le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina o le vai fo I ua malili ua mai au na saili a o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame.
Iafi o aso lua te itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O sa ili se whale inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma I le Sandvale Buffet. O le a whaamali e ina lo fina ngalo I tau mawha o saunia le limo oe. Tua tusi iwa Atkinson Avenue I o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi I le lua I le awauli. Telefoni lua lima iwa, fa o. Lua lima iwa, fa o. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. Toi whatalofa ia te oe, malau mai moanga I lunga o le api o fōlinga, e me se fo le tātou wala ata, ma le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, lima iwa tonu, a moi au kilani, ia, ma le atou o savea, ia whaatasi e mo le uso le sunga I lauri. Isaac Paunga, I le nei a fiafi o le asunga fua, lus fu 5 minute o te ailei tu na e 5, o le ua whaatasi mai ia la upa anga tō tino, ia, o le wofo I o le tātou pula kalambe, o le ngā Gagaifo Faiva le sunga ia Matt Luatua Advice for Life. Hatalo whaatu I le uso, ma lola sui fuamuria, haftai fo mo ngā ruenga le lei ta whaatino le nei aso, ia, ua motu atu le sapati le aso atai ao, ma malo longa fo I o le whae unga le vas, ia talo sia o, mawalo sui fua lau le lei ma, whai fo I ona toi refresh and rekindle le maros, ia. Talofa, Matt. Talofa, so fui manuia lo fionga savea. Afkai lava mule ava ngoa neni afiafi. Ai maa ngai alo lo NFL jersey fabea kikulu akul kama ya tua. Tamo Jesse Sapolu 61. Sapolu? Io. O le 49ers. Sa o sia tu le lua fesu mo le fa. E LA ia na mato feido ia ia stasio fa fianga tele lava sa o PCI. Ia malu e lolta malo. And look, it's the limited edition that he had, and it's signed at the back, number 61 when he was retired. He was the man, back in the day. Yeah. I will fit tonu wala because ole polkalambe la songa fua. Ia o tala I ta'alonga fo ia sa umatu fo I le whai unga le vai aso. Le angkako laki e ngai kukiki aka ko kako whai inga I le USA. I le ta'alonga le manu Samoa, le na manu malo mai I Osaka, Japan in the weekend. Ia, le na. Ia, ana mailo waso ma. Nisi fo I o ta clients o nawa matana. Telefoni atu ma wala au atu. Bisi mea, paftai lava. Mwa bisi al mea last week, all last oli. Kelly appointments. Thank you. Ole a fai ala tātal noanga e ma taua tupele numera I da ia. Yes, please. Tau fiofi mamau, matusi fo I tamam tina ma tutua ma ave e lato whanau. Pai le numera le al tamal nao mat ma sa vea le na tal noa mai ai. Tau na whai tātou insurance, pui a tātou mea tō tino, pui fo I le soifua. Awana I pisi vale pe a o mai se wha ala velave. A la ua iai. Why do we have to have a private medical care and cover? Thank you. Well, first and foremost, really quick disclaimer again. This is just a high-level presentation, high-level generic information. It's not advice. Among me say advice. Yeah, bookska appointment, really may out. And then I can come and see you to take you through the advice process. Yeah, so private medical insurance. In New Zealand, we are lucky that we have free medical cover through the Whanamai. Moa, North Shore, Okilangi. But, however, level le whakali. Umi le whakali. E o whakali for a korkas sanga, le whakali for an operation, le whakali for a specialist. Pe facial tests. So during that time, and so for private medical insurance, you go straight into the private fund mai, fully paid, and all your specialist visits with the surgeon is all paid. And so so it's a very taua because you're straight in there. Yeah. So you're in there, timing is the essence. Yeah. And you can get back to work straight away. Well, the statistics there in Usila, this was a few years ago. I'm just looking at my screen up on this side of here. $1.79 billion was lost in the New Zealand economy
due to absenteeism. O langa winga. O le whai ngā ruenga wau, tua rio le au. Le rei, gere ngā kawa ngofo whale wo mai ki ngā inga o le mawhainga whangaruenga. And that affected the economy. Fikus furu 2% ka ngaka between kausanga e koulusu kausanga ma fasku kausanga are likely to make a claim against le mea lea, the health insurance. Why are people going to the whalmai? 18% accident la vea. E oka, valusulu kasi pasenge, ngasi. So more people going to the whalmai for ngasi than la vea. Silvia. And so those are the statistics in New Zealand. Nearly half of the New Zealand Kamaro laws and a third of the fingers have estimated to have a risk of getting cancer before the age of 75. 250 plus Kiwis diagnosed with cancer every day. Non-pharmac drugs. So non-pharmac drugs, the government only support a small window of pharmac drugs. So if they can't support it, because they haven't got the drugs to support you, to diagnose you, to give you the treatment. That's why it's all the medical insurance, the private medical insurance, because it's covered up to ongo se lau afe for non-pharmac drugs. Very, very important. So that's pretty much the and stats. And then not only that, Pharmac controls all the medicine, and if it's not subsidized through government agencies, Yolono winga motua tinga ina o tātou tā ua ile nā. Ina ia file insurance e te le nofo, ma whātalitali, e aru sa'olo lava ia mawhaia tong fitinga ina ia vave. Because a lot of people don't realize when you're absent from work, you're not an asset to the government, to the company, but you're a liability because the company will lose money. So ste mi ala lai te le whainga luengai. O te mwhola nai lusi tupe ale company. Sao le lei. 100%. Tā o mai lai I le tā ua te leo le mea lea. E whape whea o na au ngā le mea lea, a benefit, employee benefits, scheme help with mental illness because tasi lea mea matau tia o le lava o le whaasoa, ma le vai o le tupe maua le ainga, tele me whai, e oa ina maua le tangata mio ngase o le mawhau. Sao noa le matau pule. O le vai aso ngai sa vea o le mental health or mental well-being week for New Zealand. Oh, right. So this week is good the mental well-being week. Yeah, it's really good. Lei so client, le si vai aso ngalu asi lo client. Na mga le medical insurance ai le mawhai because o keleanga ngasi o whai fuisi mamafa e kangaka lea. So she went and asked her ngalwenga or back and save. I won't say which back and save. So we had a meeting this morning with the HR manager back and save to put in place le mea lea or the employee benefits scheme. O langa winga, if you put this in place instead of a pay rise, then ole medical insurance was the subject today because this lady couldn't get it. So I'm doing some quotes for Pack and Save. Low staff. So they don't have it. So for me, this is really good. So I'm putting some prices together. If their boss says yes, they can do it, then like I said, the medical insurance is covered for all staff. It's free and if there's something wrong, it's all covered. There's no medical underwriting criteria. And you don't have to wait in the long waiting queue for mai. It's straight away. Yeah. So kalosia maua mai se kali, positive one from the pule. The coupe. It depends on his budget with Back and Save. Yeah. But it's important. Ta wo tele le ngatala mo oani ni vaenga folele pe musu o ile company faise me fa pe insurance fa pe mo tangata faingalwang. It's mainly the medical insurance facing konka. When it comes to employee benefits, most times if you have a company to do life insurance because it's more common. But when it comes to medical insurance, it's a little bit more expensive.
But it's very good because, like I was explaining to the lady this morning, Mm. it's good for the mafofau, the mental well-being, mental illness, the mai, the ngas mafofau. Like you said, Savia, level, they're off work for a long time. Level it go for yeah, they're no good to society, to the government, to the employer, and then the employer has to kokongi another kupe to employ some new employers. I mai maunga kupe to train new employees, train new staff. So putting this in place, it saves them that money of rehiring people pe lavea, pe mai, pe off work ngasi. So it should work both ways. Not only the person, it should be a greater asset, a valued asset to the company, but the company too has to look after their staff. Yes. Should you replace an existing life and policy trauma policy te awhai ei niau ngase fo leo lawa umana maua lawa ei ngase ngai a te oe o lea me tau na whai Mangat fisili ngase lo kimo, and your existing policy lay more exclusions for the ngase for my existing insurance company e cover oil melea le cover oil melea because kene ngase so that's not covered lo pakua kala vea lua fim lua ele cover lo au le cover lo vai, but everything else cover diabetes ele cover. So menga those are exclusions afa pe kele exclusions in your existing cover. And then when I sit down and look at a new insurance company to compare with that one, it's I can then weigh and assess what's best for the customer. Kele exclusions, kele ngasase, it's okay for me to look at swapping. But if your existing cover it's got leaingi exclusions, no loadings on the price, it's what we call the clean skin standard terms approval. It's dangerous about swap to another insurance company because let's say insurance company will put all those exclusions on, but that insurance company had no exclusion. So and don't swap it to the new one. Otherwise, claim when it comes to claim time. So you have to be very careful if you have no exclusions on your existing policy and then you swap it to a new cover. So chronic diseases o meo ngase le pepesi o ngase a fo le maua I le tangata peila le o le suka your insurance la to use that as an exclusion from the policy? Exactly. That's exactly what it is. Yes. So, and they will exclude it. And so, maybe I swap the cover from one company to another company. Exclusions the company fold there. But the other company had no exclusions. It's not good. Premium. How do you lead premium, to do a cost or a quote on an insurer? So ole quote if fua le kangaka. For example, if the kangaka was, let's say, fast food kausanga, 6 foot umi, let's say ivas fulu kgs, no suka, lengi diabetes, healthy. Le ula. Kangolo au fele quote based on or the mele or called the standard terms. So just a straight quote. But afai, or kangaka lea, e fasu kausanga, let's say 5'5" le pupu kama. Let's say se lau 2 fulu kgs. Mamafa pupu, le lang suka, le ngas lea, or the quote is not standard. Kangolo au vilili insurance company, mangu for I deal with 5 companies Chubb Life, Partners Life, Fidelity, Astron, AIA. And I say to them, I email them, I say, hey, la for me le quotes, ko le kangaka lea, mamafa lea, kausanga lea,
ula ngase mama, and then they will look at it for my usually. Yeah, kuuele lua se laupa senge le loading. Unga le quote. Olanga winga. The quote is the price is going to go up because of the 200% loading. Yeah, and it is a more risk factors. It's risky. Yeah. Risky. Okay. That's why they do the loading, Xavier, because it's too high risk for them. If it's too mamafa, if they're too short and it's too heavy, for my company, I'm sorry, ele client, because it's too high risk for us. Yeah. Your client has to, lose weight or lose weight, lose the sugar, and then they will check it. It goes on a fault. So because too high risk for the company. So it all depends. If the kangaka, the age, may ser kau sanga kangaka, le pupul maulunga, mamafa ula or not ngase. So it kele me a company to assess each case individually. Yeah, these were non-existing, concerns when we were younger. Yeah. Ole matu ola vola soifua, ole more riskful na ale kai insurance. So how do you sort of change policies for the sui? Yeah, low policy. What are some of the things that you need to consider? Yeah, normally every year, every 12 months, I sit down with the customer, I review like a policy every year, but he's gave me every 6 months, just to make sure they lay the customer on what their policy is, or the policy, what's the benefit. So every 6 months to every year, they review. In terms of me switching their policy, like I said before, like be the Malisi customer, I want to switch. Can you get me a cheaper one somewhere else? Yeah. Facing a policy. So I have to, like I said, I have to look carefully. I see ngase, the height, maulunga, mamafa, ulaula. Take all those things into consideration before I decide, is it good to shift Biliai? Because kele manga umia is shift to another company from Chubb, for example, to Partners Life, Partners Life, but it kele exclusions. Yeah, it's not good for the client. It's not in their best interest. So those sort of things can be dangerous, severe. For me as an advisor, I do my due diligence and I check everything first before I make a kongu decision on is it best to stay where you are, be sifid company le. Malo faftai. Ole fafonga ba le tunu o matala no o paanga to tilo le Radio Samoa mo le tatu por kalame o le Gagaifo o Faiva le tunu mo le sunga le I fo tua e tu sa mo le faaluino tatu tupe a fa tele o tupe na yai a tele o mala le lei po le mele timina o fai wala aule sunga ya Matt le life and health and disability professional ole all wafitu valu toluiva tasi fitu tasi fa all wafitu valu toluiva tasi fitu tasi fa Matt o lai falongo maisi te mam tina matutua wa matutua o lo iaia latou tupe maseleni e iaia latou whanau ai latou tele I loa po fe o mai ai se fautuanga fia sa ili se fautuanga e fesosani ai latou a tonu o le mele na o le a whamalosi ai ina ia faise insurance ia po se mea fo e pui ai ia le income ai me se fo I latou o lai ngā rurue a risky kele ia latou ngā ruenga ai maua tupele lei ia faile insurance o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa Matt over to you tawalunga mai oe le tā polo kalame le nei aso fa after tele lava mo le taimi ua fa avanoa mai mo o le si taimi tatala noa ai o le atatala le tālaina mo le 5 minuti ina e mwhai ona wala au mai fo I tangata pe e ni la tu fasiri alela mwhai ana tu inatu lau telefoni lea. Yeah, but final words from you, my brother.
Yeah, Tay Lava. Yeah, thank you. Tay Lava Mulava Noa. And thank you for your listeners. I look forward to hearing from you. Like I said, private medical insurance, employee benefits, life insurance and trauma as well. For my Kinga Inga, Maliu, very ta'aua for our family. But otherwise, Tay Lava Savea, Manuela Putulame, Manuela Yafiafi. One question. Tasi alif sili o fa tue fa pe o lota tina, mo lota mai no fo Samoa. E ma fai no ta fai atu se insurance nei. To tongi ai ta ita fai le policy on their behalf. Good question. So ilonga e Wanganga, they are New Zealand resident or permanent resident. Oh, okay. Fai they are Samoan resident, Seksengi, but not Musila. Maybe I'm thinking Leai. Okay. Yeah. Well, please look into it and whether there's an insurance company that does do something like that for our parents. And we are looking forward to seeing you next week. Yes. Le mai ai o ngā ruenga mana ngā Gagaifo o Faiva o le nei asunga fua. Soifua ia, Matt. Soifua. Ia le nasa mo o le ua toe 15 minute o Natale o le itu la e ono. I le tautua wha wau le nei e wha malo tuai i le ngā Gagaifo o Faiva o Samoa. Ia, malo. Malo le tau atai. Malo fau i le wha totoa. Mo o tau i lunga le ala tele. Ia, o le whautuanga lava nai avatu. Ia whai maria lau sā. Ele i timunga i nei au kilani. Awa vai le astona i le ana sa i mawatu nei. Na timu mai lava le tae au e arua i lava le pō o mai i le asona na fi. O tau whio lolo. Ai koe oso fo le ami o si mea. Drive to the conditions on the road and please tu wava no. Tu ava no fo i tele wa vai i de sau tu fa longo le mata longa o e ma le tu la fono ma le sunga le i satini sinia tu man va siki asi la tala too much road rage too much le lava le ono sa wa le tu wa no ya ona tupu le o le pisa le na ua tau tu uma o so e tulia le si avta vale le si avta vale si nye ia kama ilo makua inkia pos si lo makua sainga fu lele a le la kulinga la va la me la fa ilo makua pole ia o tau on sai ma la papale ma ia fa pena fu ona tu wa no fai malie lo sa o inge eso a se mo po se poa po se mai po le alava po se pako kaunga loka oe le ngai leo so o wala e pule fo le pako ile la le nai ta ua i tele tu lau ta vale fa alua le mbu lau ta vale ia matu ua vanoa ile pako malankoloa ia le na tatu wol tatu malolonga lea fo mai ia fa wau le o nanga male tutua ina ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa i le nei a fiafio le asonga fua. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e tālo whalawa. O mau tā ofi tangata papoto o loo la tō so eina le tala anga o laulangi. E ngā i tū o mafuanga o loa vea ma afianga o le nofo fifile mua laulangi. O wha mai e iai le sās ka nesa tangata wha matau a upenga wha anukulia a upenga matau tia lona wha alengaina bo o taua o loo whaiwhai pē tono laulangi. Tu loe mai se taitonunga mau tū e whapea tanu mai le amatanga o laulangi o le fili matau tia e a whiai le file mua laulangi i le lumanai o tali tonunga wha le lotu po religions. O le tele o taua na tauina ma mai mawai ola o le miliona o tangata. Na afua mai a finga tau taitonunga wha le lotu. E pei ona iai le taua o loo whaia pea nei i atu nuu i sa e tutonu o le taua o loo whai pea i le vao tangata protestano ma tangata katoliko i Ailani.
Lenga te leo le tele o taua lo fai nei le vao tangata keusiano, ma tangata musalemi. O tari tununga whale lotu, e sili atu na malosi, e pule ai mawawau tangata, na ilo pulenga wha polkiki, pulenga wha military, ma le poto sa lau wha scientisi. Ona o le tari tununga whale lotu, e le na o seanga nuu ma tū maanga, po o sea onga o mawawau tu whatasia. Ai o olo na malosi i to tonu o le no fuanga lo o iai tangata lilo. O le no fuanga leo le ngang o lo o tapa sa nai, whai unga, ma filifilinga ma tū o le tangata. E sili o na to tele tangata wa tu ina atu o la tu wola e oti ai i tai tonunga whale lotu. Nai lo pāti whapurukiki. O le tele tū maang nu, e maa lo umai a fua mailo na a. I se tali tonunga whale lotu, po o le tali tonunga e iai se maalo se sili atu nai lo le tangata, po le supernatural power. Ona o lo sa ili pele tangata le mafuanga, le winga, malona taua, na soifua mai ai ile nei laulangi. Peo na tato i loa i nei vai tau. O loo whai pea taua i vao malo ma tangata, ona e le o mawhai o na maua le tadi, o loo sa ili pea le tangata. O le telo tai janunga whaare lotu, o loo iai nei i mata upusiri sili, mata ofi maniu no e tau le atua, ua tele ina nunumi ai le to tele o mawhau o tangata. Ona ole ese o tai janunga mautu i ala moni o le atua. Mai le lua hafe tau sanga ua vai, o loo whai pea nei wheta ua inga, i vao lotu. Whapea foi, i vao tangata i to tonu o tai janunga e tasi. Ai sa ua le whaalofani ai e Galesia. Ai sa ua le mawhai ai o na ola whaalofani le lalo langi i lalo o tai tonunga whaale lotu. O tai tonu e tofu le tangata malana tali. Ai na whetala Yesu. Ai se le talia le malo le tua whaapei o se tamai titi. E le sao lava, pe leva ai i le malo le tua. Te whetala Yesu o le whailonga lea. Eilo ai e tangata, o so o po o tangata o le malo le tua o tau, pe a whai tau te whealofani. Lo i mo tātou, po a whe e o le a tātou wola ai, i polo inga le tupu o le ona le malo. O lo tātou tau sini o iai nei, ma taua i misa i le to tele o tangata. Talia le tupu sili sili ese, e a vea ma tupu o lo wola whaale nganga. Manatua, ele lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua o na lua toru fitu lua o na lua toru fitu pea fiuane i le se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo.
manaya lelangi eleto e faano anoa betinga manaya lelangi eleto ya ionifa tofa faalongo ile ai manaya ole atua na ia faiama ulea fai mai ona vai ma na ia ona la asavalia yepe oni auro eleto ia ionifa tofa eleto ia ionifa tofa.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, tears from Pauline Hanna's family after a jury's announced a verdict in Philip Polkinghorne's murder trial. He's been declared not guilty of murdering his wife in 2021 and not guilty of manslaughter. The Herald's Michael Morrow was in court. He says Pauline's brother, Bruce Hanna, wept. Essentially said that this was not the right decision. At the same time, he said he felt that the court proceedings were fair and we needed to accept this, even though it's so disappointing. Working from home is not an entitlement, it's an agreement. That's the Prime Minister's message to public servants today, claiming routines begun during COVID now risk undermining performance. From now on, working from home will only be agreed when it doesn't compromise agency objectives. Chris Luxon had no hard data on flexible work habits in New Zealand, but he says the evidence is clear. Governments and also large companies, global companies, determine that for culture, for building culture, for the development of the talent, for communication, collaboration, productivity reasons, they do want their employees back at work. 3 people have been arrested over the largest cocaine shipment to reach New Zealand. A boat from Ecuador carried 725 kilograms of coke into the port of Tauranga in early 2022. It's worth more than $250 million on the street today. A doctor's been told to formally apologise to a woman who had surgery without her full consent. Courtney Winter reports. The woman gave permission for her left ovary and fallopian tube to be removed for a suspected ovarian cyst in her left fallopian tube. Her right tube was also removed, which was discussed with her in the holding bay as she was stressed about the operation. The woman was told it was unaffected after the surgery, which wasn't the case. That's news. In sport, a quick conclusion on the 5th and final morning of the first cricket test between New Zealand and Sri Lanka. Sri Lanka needed less than 4 overs to claim the last 2 Black Caps wickets and seal a 63-run victory in Galle. Russian Ravindra fell for 92. Will O'Rourke was cleaned up for a duck. Blackfern Sevens co-captain Sera Hirani is ruling out a mid-year cameo in Rugby League next year after recommitting to New Zealand Rugby through to the end of 2026. She says she's received no correspondence from NRLW clubs. To be honest, I didn't even really think about it. Obviously, there was the stuff that came out in social media, but those were just kind of funny comments in a lounge at a Warriors game. But nah, and definitely in the next 2 years, I just want to focus on playing sevens. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu, amo. So whatalofa ia te oe, i le nei fo I vaenga o le itu la buni o le tātou pole kalame ngā Gagaifo o Faiva o Samoa, i le nei aso ngafua, whaingofi asia kakau amio. Ka whitai le atua I lau tau soifua ngalue, o le soifua tautua, ia ma le soifua au auna. O a lava tiu te mawhaiva o to tofi e tātou, po o le fale, po o le ainga, po o le vao, po o le sami, ia po o le atina e foi. Na ia au tau lava pisi nisi. Watu le wha malo, ma le wha whitai. Ngā luenga le lei, ia e le company le nā o le tuisa mau catering and restaurant. Whatalo whatu I le sunga ia Samoa maki. Ia whapea fo I le tua whine ia Liz. Ia ma le nā fo I au nanga ma le nā tau mawhainga le Manhattan. Ia ma le nā tau whale the bakery at Avondale. Le alo whatu ia. Le sunga ia la Oli Isaac, ia mo le au whinga ruenga, ia mo tu umoro ngā ruru ai,
whatalofa I le puleanga, ma le au ainga, le vau family, ulutoa and sons. I le ngate latu la i Avondale. Ia whapena fo I leisi la I o tahu, ma lolo ngā dudue, ma lo fo I le tautua o wale, fonga tau mawha le atunu, ia ma pisi nisi fo I ma le toa tele. Whatalofa le Evelina's Polynesian food. Ia, I ona la lua I le ngata I Glendon, ma I Manurewa, ia whapena fo I leisi o lato la I tutonu, o Tara, ioi, o le tau mawha, ia. Po whea ke se kifi solo iai, e te taua o na tuuse me le mō le manaf, ia. Le nā, o isi o vanga Doris Market, whatalo whatu Doris Market, Yasmin, ia, ma le nātou fui, le teino Tracy, ma si o lātou fui, whaleoloa, ioi, whaleoloa o tau mawha, nai, o ne hanga, ma lole ngā lue, ia whapea fōi ia tua o tala, tala I tonga ma siona whale tua, ia mai la tau oro iai I nā le My Taste of Samoa. Anga ia tui o le tu Pasifo, le naolo iai ia le whale tua ia soo, ia ma le Taste of Samoa fōi, e fōi nā whaasanga le lava ma le Kelston Girls, Kasi nano whanga maha ngai fu I o la tūtau mawha. Ia ma ao o I la tūlo o ngā sasaina. O Flo Asan, tālo whalava. O Matata Nana. Ala le kalwa mai rea. Tiako rā kata T-I-E-R-O. E se aia koe ngā whai mai ni tangata. Whawhitai a mosa ma lon sa woman. We are watching you. From Melbourne, Australia. Kisa so le whai, tālo whalava ma lor sa I whamria, whapena fo I kisa I Manukau. O Manuka Street e kisa. Pasi au whanau tama whatalo whatu, lei atou sa vea I ate. Oi, o lei atou a Frost. Ia po o taupa u Frost, fo I masi o latu ainga I nai mangele. Alo le sa I whamria. O ne ngalo I ate, oi le polo kalamu le vau fili. I le aswata e au, ta maali I foi mo fale o poru masani o le tātou ala leo, ia o le ala tō lufi o foi ia le tulangolo, ia le tātou anga nuu o opo, ia ma le tiu te wha matai, tātou o maila ia lea, I le tauwanga lena mai atu nei o au whaipesa le mana Pasifika. The Auckland Musika Moana Choir Competition in the 2024 winners. Whatalo whantu I le tamaitai. O le whatonu le na o le competition nei. O le awhionga le alo li awa purai. Musika Moana Choir Competition for 2024 and results is in. Lea la ua mai ane I nai manukau. Lea sto na ina sa I mawai ato nei, ia watu le wha malo, a le Auckland Musika Moana Choir Competition 2024 winners, tūlanga mumua ai ia le e whakasa, au ki lani Youth Choir, se fulu ma le ono awhi tā la le tino I tupe, o le manu malo. Ona tūlu ai lea mangele I sae, o le e whakasa, Victor Powisi ia whapea fōi ia le au whai pese le nā. Fitu wawhi tā la ia le lātou me alofa Samoa. Ona tu tolu ai lea o le Ascension Choir. 5 awhi tā la le tino I tupe na lātou maua I le whailonga tolu, whailonga wha, Sinoti Samoa Mission Choir. Sinoti Samoa Mission Choir. Tolu awhi tā la. Ia, ma le whailonga lona 5. Lena o lava iai ia tuftufanga. Maamaloa Chamber Choir. Lua awhita la. Ia, o le tātou le tio sa whamaite mea lava fui I le amatanga o le nei competition e po le nei fui tauwanga au whitese
Ia o te loa, i le wawa i atu, le tumu i ai o le atu nu uma, elena o tātou. E foi maisi tangata mai o papalangi o maoli, ia whakea foi, isi tangata leo ni Samoa, na fia te leo i langa sa leile promotion. Sful minuto leo te ai nei i le tu la, ono. Ona tātou o mai lea i le mata upu lea, i le vānu nofo o le au whaasalalau a Samoa. Ma te whono ma le komiti o tāpenanga. O le whono leo le a whaia mai a malo o whatasi taupulenga, malo le taupulenga Peletania i le tātou o tunu ui Samoa. I le masino o ke topa. Le lau o ta oto ai i se tūlanga masalo ai o le tūlanga le leilea. Ina ia waina i tātou toi whetoto ai mai lātou o lo o whaia tāpenanga. Ai tātou muri tai i le tūla whono au maia. O le Samoa Blue Book. Po le blueprint lea. Mo le Jokum 2024 meeting. Ja, lena. O mona whaatulanga le Leile Media Center e o uma iai. Ia tātou au tūstala ma le au whaasalalau. Ia, ma le ai e fwini whaamrianga mo i tātou. Awan tātou le tapisa ne. E le amana ia mai. Ma toi whaata oto le lei mai si tūlanga le lei. O le am whai iuna whaongai na uma tūstala le atunu. Ia ma tūstala ma isi atunu o lalangi. Ia wa au a silsila nei la iei. E limas fulu ono atunu. Limas fulu ono atunu o le lalangi. Leala a mai i le whono lea le taupulenga. A limas fulu ma le ono ai e ta i lima i le se fulu ia sui whaasala lau. A le atunu o etas. Ia nala o tō sila iai. Toi titia o i lunga o le afe tangata whaasala lau o le iai le atunu. Mai sa le tawaila na alo ta mala ia le komiti o tāpenanga. Ina ia whaasoso le leia vanoa nei. Mo i tātou uma o le a lipotia, matusia tala e winga i le nei fontanga leanga e tā ua. Ioe. A whaila na munumulita i e fo i isi atunu u i fonotanga sa whai la tau wala timo molnea o whaia mai ai. Ia le fono le nei a malo le taupulenga a Peletania i le atu Pasifika. A leo o talipalo ai ia Samoa. Ia, wa ngalu tātou tapisa, ua mwhai ai o na maua le avanoe toi fitutu na i ai. Le tō whama le whautanga a teitei fono o le tātou o tunuu. O lo o vaia ia tāpenanga uma. Mantua, o le talinga malo Samoa ato. Mai a i se ua matua sa i o sui o le mautufono ma le pare mene, whaurulunga o matanga aluenga, mautangata whainga aluenga uma, se i o i ta māmutina mātutua, o le tupulanga talavou le awaluma o tane, ma le awaluma o tamaitai, e o lava i le whanaua onga, se i o i se pepe whato a whanaua le laltai au. O le malo atoa le nao Samoa, malana talinga malo. Ai whaftai, ka le ua whaata o to maile por kalame, ua whausia le Media Center, taunu uma i ai, i le au whaasalalau, e au fi ai matato, the Jaws, po o le Journalist of Samoa, Samoa's Association, Journalist Association of Western Samoa, le ua moa i matato, vadoa, o lona winga, o le a tātou tufa uma, e o mai fo i isi autustala, a whapeo la taule na mumua, a o lea le a maua ma le avanoa, tātou te ti e umai i media transport ale malo. Kako ki fu ai, ia ai tā ua tele la, o leo wawai atu, ia ua whai masino whanga, e mapu i ai i le autustala. Ma whai se lātou i puti
Ia mau oisi ala tō fasifalawa ma se sangwisi. Ia po se mori foi po se fai se vai la ngi ne manga nga ia fai mai. Ai anga le kapisa ko foi a. Ia fai ia fa pena sia ka ko wa bio. Ia ai laftai ua tali mai I mana onga ma ua fai ai nisi fe tu na inga. Ia wale wale manuia o tātou tu stala. Ma ia o le sa vali lea. I le tātou ngangana. I loto ia I tutonu o maota malawa mano fale a sātu ia mao. Wa mata upu lo tala noina. E le fontanga le nei. Ea fia I le tamao a inga. Fe whaatau a inga. O le vāno nofo le lei. O malo o le taupulenga. E ta tau no o. I maota malawa o darling mau mai ai. Ta mama tina matutua. Ma le atunu. Awa e uma o na ola I leo papalangi. Faisi ala koua mio I fafu. Ma whaasala lau I la tau lavangangana. A e to ifo mai Samoa. I le lato matafa yoi. A ali I matamai ta I tu stala ma le asosi lau tu stala. I to tonu lava o Samoa. Ia na. Paki baila ia lea. Ona o mai leo lau tala noanga wa na vea le asto na I watua na I tunei. Ma asto na I e o lava le asa. I le tala noina o le mata upu lea I teu unga o le tulafuna fau lea ua fai. Sa tala noina I to na I au lotu tala no I le teimi e laela au ngai le faifi au. Kala ngoi I le noko rau pili skua. Wa mana nu ai tangata. A le tele lau tangata ndai mana nu. I lo lato wanganga whaafite tele I le sunga le papali tele. E o wha ngā fō le nei au nanga. Le si o whango Samoa ma le tano awa. Le a taua ma le sunga lauli. I le asu tonai. Wha ngā ina fō I le sunga a siata. Tau wha siata pio vauliko. E a ma le tauta iai. Wha ngā ina fō I le sunga ia palauli. Ia tui eri tau lapini. Ia malana fō I au nanga le ET Live. Wha ngā mai o I le sunga atu le epa. Whaafitei sua. Male tai au fōu. Ia maisi ala leo. O le ua ngā I ai. Le alii Officer City. Ina ia aua. Aua lava. Ne le toi mana malama I ai tangata. Ma le wha se sei na pea e le toi ina o toi le epa. O mafau faunga o li ime fai pule. O nu umafio anga. Io. Nā lau tō whaafonga iei, olo ua mai o na lau I nātu le wha Samoa ma le wha Peritania. Tua sau noa sao lava le sunga le pali I tele. John tei mo le langi a file. Le ai se iota o iai te tonu ni matai tusi ni mea wha pena. Ua wha alo I ai le wha o ngā ina o li I ma whaipule. The sole purpose is to prohibit the use and abuse of authority and power. And that's why there is a separation of powers. Ave ese le Court of Appeal. Lea e toru iai I a whaamsinonga. Ina ia tā mauai e tasi le ulu. Tasi ale ulu o le whaamsinonga atoa ai lalo o le whaamalmalunga. O le whaamsinonga mawalunga, the Supreme Court, a o le ioo I le Court of Appeal, which is the highest court of the land. O le whaamsinonga sili le nā o na mawalunga e ngata I nā. Se fi naunga o se mata upu wha le tūla whono. Ngau whai, aves. Awa a ofo I le whaamsinonga lon tolu na nā le mana o nei le wari I e whai. O le a tili matua I le mautonu ai le atunu.
Ai lei fo ni tangata hanga waa o iai. O le whaasino iai le whaavae mwhai, o na whaatino ai sesi whaamsinonga e lona toru iai whaamsinonga. Lei nisi. Ele i tatia e se fo i se tupe, o se paketi i whai e se mea whapena, ele tala whaatatau o le tupe le na maa atu nei. O na ave ese ai lea, ma le vaenga fast food ma le tolu, ma le fast food ma le wha. Ia lata mai lea au i le mea li ai ma le lea i ai ma apiritia i na maa ngoto i voi loe le sami. Aua lava ne i toe au mai i lunga ia. Tu ai ngā tu la whono wha vale va lea wha pea. O le toe la langa i na ai a toa i lunga o wha i unga o se lau pa o silia tu fo se lau tau sanga. Talu ona tā o oto ma tā mau. Ka la wa langa nei. Dia peo no foi atu la so. O le toe la langa ina le nā. O mata au po e fi afe. O whai unga le wha msinonga o levana ta oto malanga mau. I le epe o le ka oko fo lele wa umana. O na langa mau i tia sa. I le toe ari i lunga ma tupu o le pisa wa o whai unga nei. O whai unga e masa ai le toto lea sa auto whafonga iai. O whiu wha maru lama le nimbea. Alai wha se sesro lave tu e pa maana whaipule. Ia le mata upulea. E le file mu wai le atunu. E tau wai Samoa ma malingi ma masa le toto. O tau se sila i maliu e ono ma whale velave o whamsinonga le vatu nei. Whana e lesi. Whaonga ila au malos. E ma fua mai. I tu la whono ia. Whatolu ma whawha. Le ai a te tau o le tangata e tō tasi, ma le ai a te tau o tangata e tō tele. Sori ai le vata puia. Wa le whai ai le tiutu le whaamsinonga mawalunga. The Criminal and Civil Court. Ai pule ai ali ima whai pule o le sinu. Ma le si awhia. Whai atu e la tau le whai unga le mata aupu e tau na ave i loi o. E le whaamsinonga o sori ngā tula whono. Tō wawai i Samoa. E pese atu pea ma mo mori atu ina ia no fale ia satu ia ma. Le awala e file muai le atunu. O tau se sila, wa tali sa o lava le sunga le pari tele, ile mafua anga na whaia i e tangata nei, ma le whainga malo tu le epa. Ia le tula whono lea. Ina ia la langa i lunga. Wha mau maunga. O whai unga o whaamsinonga e a fia ai i lātou. Ma e na tusia tu la whono, ma e na te itai i le malo, i le pae inga lea sfulma leono, lua sfulma leono. Whai unga, whaasanga i a lātou mata upu, na whaia ina ai, mata mauloa i whaamsinonga o apili mata lo sanga toi loilo, awane i toi lo tea. No tau sisile. That's exactly what Papari said. E iai le intention o tangata na tua o le mea lea. Nā lai o na whawhaul tu la whono lea. Ina ia mawhai ai, o na whaatanga ina whare tu la whono i la tau. E o e matuato e langa i lunga. Aia. Sui no malwhainga malo. Lau tau se sila rai ai. A whaila e lima se lau, mata upu e langa uma i lunga le teimi e tasi pe afe foi. Ia whapena, e hawhi fo i tangata o le alo lofi o i le malai tia whau. Male ofisa o whaamsinonga e whaaulu lea tangi, whaaulu lea mata upu, manea mata upu. Aia na o le toa luas furu tangata whaingaruenga. Lea na waturu le tautinonga, male su enga sa whai, e mana o mia resources, e le mana o mia se toe tusia stu la whono. Ma se toi whawhauina o stu la whono. Na o mia, tangata whaingaruenga, matupe, resources. E whai ai, ma whau ai, de matanga ruenga o whaamsinonga le atunu. Ia no atu lai, fia afi, le la otu tū malato mata upu, alu watu le kiu, oko kase kiu pe o se aso, o se sisi ngā fuapa, o se tu o ngā fautasi o le awhai le atunu. How can the staff of just
20 or 30 people can handle 1,000 people with all different issues about passing Article 43 and 44. I swing o le whawai. Te o tō silsila ia. A lea lava e ta pisa wha mai ele I maua se lua vai tolu. Ele I maua se lua vai tolu e pasi ai. A lewa umona matala no atu ma le sunga le pali te le tali tonu mai. La e lu nofo le le isi sui fai pule o le chapi pima lo lato tali tonunga. O le mea le manui ai Samoa. Ma o le mea fo I le file mo I Samoa. Lato te le tau ina atu I atu le epa. O lato o le ate te e le tula fono le ave esa e le whātoru ma le whawha. No one. They will not go and tell to the epa, okay, I am voting against this. They're not stupid, but they know that Samoa needs to live in peace and harmony with everybody else. Ioi, mana ia le nā e whaimananu atu. Ia malamalama lele I ai ia tangata. Malamalama ia ila u whaito wha. Ai maise sui o le pale mene. Ioi, mea tōru ala nā lea leo na tu ia tupea. Nā matu pea. Mana ia le tali nau au mai, I le vaenga lona sfuru ma le tasi. Le vaenga lona sfuru ma le tasi, o le a whaia e pei o na talo sanga ina. Se polo inga le whaamsinonga whanua ma swafa. I nuu mawhio anga ma whanua ia ua uma na whaia I unga le whaamsinonga. People can apply for an order to survey the land. So se whanua ma se ele wa uma o na whaia iai le whai unga le whaamsinonga e ma whai o na tāru sanga le I tū lea o lo tu lai mai le wha le tonu wha mole mole le whaamsinonga au maia se polo inga mātou te o ai e fua wha le lei whanua nei. O lea mio tonu na. Mea tonu wale na e ta o lea mio tonu. Natural justice. Whaamsinonga a mio tonu ma le wha le natura. Awa foi lea ele I fua a isi au li I isi tangata o latu ele. A o lea na fua ele o le sinu. Da la mea tau na whai. Ma neia le teu unga le na. Vai e man na ola wali ia ta tala isi mea, ai ta puni isi mea, ta loka isi mea, ta auto se sila o I tonu lava. O lo o pipi I whaatasi ai, ma kolosi o I le vā. Ia tū whaaleanga nuu, ma tū whaa kerisiano. O me fusfusia I lalo nei, o ta ua le tusi e fusfusia fo I lunga. O me ta tala I lalo nei, e ta tala fo I lunga. Le so tanga le na. Le so tanga le na ale anga nu. Whaatasi ai. Ma tū maanga whakerisiana. A o le koluse. O le ta ngai le nāma le sila I le so tanga. O upu whai o malo ma le whakerisiano. Upu whai o malo, upu o le ainga I uteia. E le I fiso tai ma le fina ngalo o le atua na laiona awina maile li whaolo Jesu Kiriso lalang. Ina ia whaalongo tangata I le sāwari a le atua. Ai o mai ai ia tangata I uteia po e atu Jesu whau le sātauro, ai whātautau I lunga. So every time you see the cross, so se teimi e te sila ai I le koluse lea, o le whaatusa le nā, a political significant part of
Judaism and also Christians and politics. So tanga le na. Upu whai o malo, tu maanga whakirisiano pe o na momoli mai e le atua, ma Yesu le savali pe o na awina mai ei, o ia e lona tama i le langs. O na tātou se e mai lea, i leisi vaenga o le teunga, e a fia ai tu maanga i whanua Samoa e maise o le whaamatai, ma le fili ina o se nofo o le matai. Lale me tauni, tauna anga waa, e loa na whaiona tiu te whaare matai. E loa tausi le ainga. Loa siosi o na ainga. Ia iai le aso na fili e whai ai le matai. Ia se e ai i le maota, male malai. Dea o le a whae e ai le suafa matai ma pāpā o le nā matai. E le whai e lau whale ka wale i Sydney, Australia. Awe kamana sai, au koe whaenganga sa le kore a fōsa. Waloga le mea sai. Dea ua e whiu fo e tau anau tu le e pai le si pō. E a pēr whatanga mai o mātou. E whai o mātou nofo i whafo mai o Samoa. Awa a usu fo i nei matai i nei Sydney ma Australia e matua te tele a io. Ia le usu. Ma whai le af. A tala tu le pai a te oe. Uso. Talo whai a oe. Pai e wha vale ake. Le manga o la sori kula fongo. Ai wha whenga whai. Yo fo i lo le ola manga whangafa ma e fefe. Ia fionga pa ia le atua, ma le tū la fono o le malo o na ua umana whai atu. E te alu i o i maota, ne malai ma le maota i whasto tai. E whai whaale le ia i soli. Ia o kou whika ia mangioka, a la ua lua kua, ia le whaasina, e le sunga e avui e le tama sa tuala, fa e ai papa o le tole a fo ale mea le nai fakuia te sau ma le faspepa fa pe a o papa la o fa e da tole a fo vui masina mu le no fatu vai fa le lo faspepa le na o le stalo lo mata e te toi fale pui e la te toi whale pui e a il whai whaasori tu la whanau, po o aile tangata na whai alo matai. A leo whai mai na e la tu whai o. E mori mau ato, i al whaasto o male. Male whale whaasto. Male whale fitu. Le ise mea oi, oi le pule nu unana sai ni le mea na, e whale pui e whai male na pule nu. A oile ari sa o nana whaia le matai. E whare pui e fwoi mana nato ina ia. Tō wawa i mai lai le mea. Whatu fwoi e alu suanga le wātele e toi mi milo mai lava. Ma whaali mai e le atua le mea mi o tonu. Le mea sao e te tau o nā ngai. E wawa waila e. Nā ua wha masiasi maari ali ai. De mata ngai luma o le lalulangi. E mata ngā soli. A leo whaalonga tu nei atu e. Kua e whai tio. Inisi o mātou nei o matai. I le tele o mātou suafa matai. Matai mai i. Lea nuu ma lea nuu. A inga. O mātou mātua mo mātou ngafa te tele nā. Le fiu e te e atu. Aia, o le tau ia o ngā wenga sa whai a mātua mai mātou nei. Nea ta i lima ta i ono matai. Ta i fitu ka i se furu makai. O tau i o ngā wenga a mātua sa whai sa osi e ainga. Ai, ue te alofanga whi mai e tuu langa i le mawhai o na whai o le a la le lofa i le tau ainga e whastoa e te alu e whai tau ainga i oi.
E oi whale apuna. O le pepelo, tani. O ia. Ko ia le pepelo ma le alofanga I nā mea valea whapena. What a stupid excuse. O lua na. Ia lena no whaiantu lava. E au ngā tere rau lua ngā luenga nei whai. E tau ai o lua o meo useful idiots. O meo vale au ngā. O lo o lua o ai. E whaasala lau watu mea leanga uma. E tu watu e tu le epa I o lua ngutu mo ma o ai a whapena. No knowledge, no research, no nothing. Anyway, ole mea na e leina whai atu whapena. Ina ia whai tete ai le ngutu le tautala I mea e leo o iai lo lua mānamalama. Io a me te lua mai e wha mānamalama I le atenu. Te lua le I le fiasin tama I mea whapea. Le I lo whabatala I le ngangana Samoa. Le tātou lava ngangana. Le mawhaifoi o na whamatala I le ngangana Peritania. Sa sini e rona lua e whaise lua sign language. E su e mai se ngungu. E a whaisau e whamatala upuia o lua. Ia e whatekta I na whaitanga. Ona mana ia la ia lea. Awa o le lua amioa le whai. Ia e whapena whai no utu e soso ni e tue la watu. Ai mare le upule na useful idiots. O meo vale whatektai ai au ngā. E au ngā lea. E momoli e li sa vali o le pongi sa. Ma le sa vali o le tau whaaleanga. A o le nai lo le lei e la wari I ia. Wai anu mea nea le ina lua musu e pisa e le mta. O pupewe siri ai. Tulepa and Leala know very well that they are not eligible or will be ever become candidates for the 2026 general election as a candidate for their constituency. Wa uma le leo na silafia. Uma na silafia. E le ala matula epa. E le toe anga waa. Pao nei e toe apalai. Matu o lai ngoa. Oni sui tau vā. Mo lai tu malo le pā. Ma faleata le tolu. I le tau sanga e lua fe lua sifu ma le ono. Io. Kua o mana wha mawina. Ma wha maonia la solitu la fono. O le tau wha leanga. Ma tau ma whai e so sofa wha i unga na whaia. Ele tu la fono. Male ofisa o wha amsinonga. Contempt of court has already been charged, recorded, and convicted. Yo tau se sila I mantua sa le ono ma sina ma le awhetala. Le sala le na. Ale attempt of court. Contempt of court. 1,000 tala and 6 months in jail. La le mele na su yele tu la fono I le astonai. De ole a pasi le mauta. 5 awhetala. Ma le toru tausanga. O le soli tu la fono lea. E o iala na le whaia sa lua solinga, o le whaia sa lua whaasalanga, ona o le harmony agreement, ona o le tele o tau sanga lua, ele to ino tu le ala ua wha mawina. Ta taula no tau pepese atu le atu nuu, I mea ia, nea ia, wai loa e tama ia ele ko lara fora ngā sa lalo aku I so sofane le mea, ka lepe ange le mea, mea tau o le ta lepe whawai. O le uto e lus full minuto le fitu. Ia, o na tau lunga fo leo le tātou por kalame. Tātou o le malo longa lea, o na tāua tātou whaasilanga. Ia, ma whaalawi loa. E mo e kaka ukupe, fo I mai, pa mai ala malo longa lea.
A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le company o le City Car wa tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe sota imai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua whaamoemoe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala aulua lo ofisa malanga. Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi. Mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa.
solo ma fauna lo utino ua maniti lo imata ua malini. Me gonna love you every day and every night. Nothing matters more to me than your smile so bright. My beautiful Alika, you make me complete. With the heaven to my witness, I'll make you my queen. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you. Angin maya se matani, se momoliatu se tali. Ia toi whatalo whātu i le vaenga bulibuli o le tātou Port-Kalabe. O le nganga ifo o Faiva o le atunu. A le oa kimu lofo. Ia, o le makwasi sera i singi le kala o le kaulenga saunu i le tāia. O le alangi le leile a fiafu i nei le taimi o le mana o ngā ruenga. Ia ai peitai. Ia le fo o tau whaarongolongo atu. Ua ko uruki mua. Ia o mea whaana turua le nā. E loa ai. Le mamana o ngā luenga a le atua. A mga au ai whaakimu ngai kimu, a la voi la. Io, ta tala le tātou leina, nanga le i maua se awanoa. E sao noa mai eile atu no uina ua mai, a le mātala noanga ma le fionga. E le pule sili o whaamsinonga le atu no. Le sunga le papali i John taima le langi awhele. I le tele o swinga ia malisi vaenga tāua le nā, e le toi whaonga ina ni lo ia, e whinaunga maulua i suenga. Se i vanga nā ua o le Court of Appeal, ia po le whaamsinonga mawarunga le nā, mnau tō si sila la iei, i le ave e sea mai o ai ata tau o Samoa. Ave e sea mai o le ai ata tau o Samoa, e oa i whinau le lato mata upu ilunga. O lea, whaamsinonga sidi, ma le whaamsinonga e taula i ai whaamsinonga uma. The Court of Appeal. Tolu fitu tasi i lima i vatolu. Tolu fitu tasi lima i vatolu. Ia, te tala toile leida bo o tau nai te maam tina mātutua sa whaarongolongo. I le tala noanga manino ma le sunga le papali i tele i le nā vaiaso. I le whai unga le vaiaso. Ia, ele i maua mai ai. Ia se tō whāle tunu pēlā tū te langolango wina. Ia a leana a nginga lawa le tele o talanoanga ma ko meni fo i lunga o le tātou apia fo ringa ma le tātou YouTube channel. Le tā ua o le whaitau se lau mawhit tangata. Au mai le lātou whamanuia ma le lātou tala e langolango ina i te unga ia o to e tuu tonu. Ina ia nofo file mū le atunu. Lau tō wa aile sala le nale o tō au mai, lima awheta la, ma le tolu tau sanga, i le whare pui, o le tangata e wha mao nia. Lana solitu la fono. O le contempt of court. Tolu, fitu, tasi lima iwa tolu, a whaifo e te fia tala noa le mata upu, e winga le lakapi, o le mea le na lakapi sa mo, mena na lai o na maa le tala noa ma le fionga i le. Tamari ile ya ayolupotea John Roach. Ile telo tau sanga o vea o ia ma pelestene ma te fono o le yuni la kapia au kilani Samoa. Tu oi pele ngasu o Samoa la tau o lo o iai. Ile la kapi ma ne ngau a ano o le tato o lo kapi. Ma le lea yo ni tato coaches o ilunga o le level 2 ma le 3 e ma whai yona wha maunia. O ila tau o ni international coaches. I lalo le whaamalu IRB, po le Rugby World, po le World Rugby, a lea na matua la e tongi mai. And that's why IRB does not have any little trust like this in Tuila Epa's regime and board of directors of La Kapi Samoa. Le alasa nuanga le fionga e le minstawa onga. Lea ua whai le tulafono ma tu inatu e pasia le tulafono. Ele lo ia siri o le malo. Ina ia mawhai
ona a apa atu mai ei se malusi anga o le malo ma le minsta. I le tofia ina o i la tau o lo o iai le fono fa atonu o le lakapi Samoa. Ioe, wa tele nei tausanga. Ma o le tula fono fo le nā, e tafi e sea o mai i la tau. E u mia to finga fai pule, fai porokiki i te tonu o le pale mene o Samoa. Ia tāwa vai o tau e tā alo le polo lakapi e le pale mene. O mai nisi alo matama whanau o le atunuu e atama mai ma le leo lātou mawhauwhau e whaatamo e whaapisi nisi de lakapi a le atunuu. Ioen, ka alo le polo lakapi a le polo alfonfkelai. Kūl polo lakapi a le lakapi lātou e whai ei. Ese mea tā ua le nei o te fia tau atu i le atunu. I le tele o tausanga. Le alawa whaapea. Nā le whai a lea mea matu lei i eisi toia ina. Au te alofa fo i le toia ina. La e whaapea tangata. O whao ngā e tu le epa le awari i ai le ai. These same old people that circle and are wrapped around Tulepa, they are also using Tulepa. And they used him well. Apea tangata, Tulepa ele olo sto ina. La fo ina whao ngai tangata na ia. Whao ngai lea, whao ngai lona malosi. His political will and power over people. Yoi. Lei ni tupe, lei ni mea, lei ni sponsors, tā momo e ia Tulepa. Tu lei I luma sto ina I le pasi. Tongi I lalo le pasi, tu lei I luma le train, solia whaafia sto ina. A lei kari ye anga kama ia I ona autafa. And Tulepa does not know that he is also being used by his own people. Whaonga, si to ina. Yo ma sofa mare pelepe sto ina I mea tangata nei. Te wale na e leo na whai matau o lofa atu le to ina wa o le tilo mamau atu lava. Tilo mamau atu lava. Awha mai tu le o ana tama ia o ana lauia. E rengi a fi o meo lauia. E fili kam. E fili lapalapa ma laungiu. Ai leiloa, ua matua I whaau ngai tangata to the max. Ina ia siphon mai ia se tupe o awanoa o le whaatanganga e whai e o lātou winga leanga. Ai ua mate ia, mate nā, mate ia le tupua. Ea. Lofa mai le tua vai lua tusa su tātou manuia. Nei foi a fiafi e tau lunga ai le ngā Gagaifo Faiva. Ia anga le leile atua e lunga le ala. Te le aua ni ia whea. Te whai ngā malanga e le atua o le ala. Malu pui a le wheta aloloa I o le atunu I le atu ma le toi foi mai au nisi foi I o le a ngā I atu le sifi pō. Ia, mana malama o tau mata. Awa o masini ma ai tau te ngā lulu e mana tua foi. In every job description for your responsibilities to be safe in the work environment and conditions, don't touch. Awal te lote mea. A te le masini, le te ngalue ai. I le o sau ngā ruenga le nāna e luatu I e loke le masini. Ma e kango fua I lalo o le afi o le masini ma meo. E ke kango koe vilia I rau lima vilia e koe maro nguku. Vili le tangata o le engineer, ma le mechanic e sawe. E fix the machine. Don't touch it. Sila le I nā mea wā lau saunga le mū. Ia, ma le tā ua. O lau toi fo I le whale. Ia, a o lo e puipuia. Puipuia ma malutia.
Ia o le tala le nā Samoa le nei e fiafi, i le Gagaifo Faiva o le atunuu, anga le leile atua. Ma ia manuia malolonga, manuia fo i tali ngā sua, whapea fo i tātou osi ngā taulanga. Pa umatu, i la mā pese lea ma sunga i alaudi. Alofo ia te oe, ia tine malolonga ma tau kutanga le whiwhinei, uia lunga le awala. Manatu le mafutana o e mahu o e manatu maita o tu mawita I lo fatu o po ma te tala no ai Momo o sao se aso Tato e fia vai